kasa ne nyamuso na gena di kan fa me abisa me say na me ne shaku case no akosi say afientwa the guy named the shankiki me ne shaku case no akosi say na o se mpanimfo ne be mo no the akosi ne say wo discover blame ama akwa hwe me mogya mu na wasan so apata me aka ho etimi hu ni yo se me de me jaya ahyawo ni bo so kasa ye bete me jaya ahyawo ni bo me de me masem de hu hia me biese de me jaya so de e be se wunya bidi ana se be se wunya de nya bidi wunya de me nya kotie ni bidi wunya bidi me nya bidi man pa so e se de oni bie oni bio wajai die me ni wona wo kan na me jeje wajai oni bi what the grand bedroom be patwa na me ne shaku case no akosi se na me so mi chire mu nyina e che se na wo bi samsai no ne boy no ete ho oh really seriously ma serious pa ti patwa wo bi sam sa asem ni nyina na FM ena ya wada utie Maa Akos wo Akoma mu nsam dwumadie so aya no kra enu nti sabre bomodia na eka ye ho na yentumi emfa program yi emra wo ba bia wo bia no na wa join yen ewo Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM ti wo like and page no na wa comment na fei wa bomodia a share ede amaye na wa kosoa na wa share ede amaye na ye share fans of Akoma mu nsam what they atoso was good afternoon Ajara Owusia Abigail so a share the atoso were fans of Akoma mu nsam intinema bomodia a share the Amaya Charity Foundation ya di atoso Ajara Owusia efiapokua vem lady wo mu nyina so na ehon so ma share the Amaya Zuma Osman and was share Psalm 23 verse 1 to 6. Lady Salma Charity Group Foundation also na chese makoso anso ashe ewo ho de amaye na Maa Akos great family Emmanuela Adams was share sanso na sechibiamo na mo share de amaye ade pena na mo share wo ho so de amaye happy home abusuakuo no menua ba branchen wo de atoso nti na happy home so yadi atoso na makoso ashe fans of Maa Akos ya dey so no mo share de amaye na bibia antumi aye kama na yanko Facebook onso na yanhwe yenuanum bia sabre wo mo ejinejina so wo Facebook Facebook future Maule afei Slim Don GH or say I'm here already but Slim Don adam ayo day Slim maya woday maya boni afacha me nua Brian was say hi I'm here Abranje is on hobby and a future Mawule and also say good afternoon Maa Akos good afternoon future one more ejina so enunti eya na won so wa drop your comment no na afa wa kosoa a share ede amaye wo drop a comment na no wa share ede amaye yenko na ewie ye ne yenua ba Martha Mensa enkonkodi enkomo hyene so say first story no eye Piwak natural the 3P garlic mixture and afa so no eye grow fine herbal tonic wonom ena aso yasne de brewo onua TV edamu live eye digital nti ba bia wo bia tokro ntwono matwom wo benya onua TV ni bi ahwe na papa bi Kings TV wonom so ede atum live Star TV so edamu live Adipe Information Center kotwa fetia wa bia mo Big Love Radio wonom e was Spain wonom so ebia Mr. Wusu one na Yoruba pe kwaponsa bronze Africa Market Dream Africa Market Bronze New York women share atomic digital satellite to the 4 junction we biem who ha ya wo bi anso share na otie bie yane Martha Mensa yane Martha Mensa enko na yenkodi enkomo na shenenson ema me se program yi areho Martha Akoma okay ena Veronica Sewa Mensa Vero enra wo bai yese ko fa wanti bra mayenti o na fei yene wanti kasa kase obi eti ma champa enra me ba han misi
Para ka se me nko na dem ne tin me ne mbla. Nti me ne bai. Mente. Kasa kase. Mente. Me pa che ndo me ba ha. Wo de ka wasem no a wo de bai na no ba ha no makan wi. Ti asem be na de bai. No asa me de bai ni se me sila mo wa me because me na net na e. Me na se me na ya le ma me so aba ko be fa no ko na me so aso be fa no no so we me. Ye we school me fla me papa se on boy want mo ye flan bi mu so on fa nti me se mo mboa me na me nti me njo me school ni so. Shase na o papa ni ho a so ma me wo ho nti start asem no ma bie mu ma yente. Me hu me mama de ache pa me ni baby a me mama wo me papa say me ni baby o so ye friend bi ma ye nya no mami ni vero Martha eni kan eni nkomo na Martha obi a me da mani aba we wusu Veronica esu a me da mani aba ho na chese ye hu de ebe ye ena wusu ni si owura wei Martha jiro hono ne yenkasa na yehu asem no problem na ewo ho no mama Akoma dance belo ye me blaba woni me ma me na meka vero ya wodi en me bla na ne ba no no meka say that my me ko fa belo no be 2 years and ko fa belo de ne bla me ma Akoma me ma me ko fa ne free o papa no ma me nchen o ko fa ne ba ye no papa no enhwe belo biem me ma me na ebra na o de ahwa akora no nti me ma me be yare ma me sister me de re che fa na ko nkenai to de ko nkenai no me ko fa belo ba me nchen wa ha obe mene ko to school ma ne ebe chire last year yibe so ni school some said there yo o papa ni mu ho hwe ye friend so a on fire ko ene na benya na ade achi a no asesa ne sem no ene na benya na ade achi no asesa ne sem ente ma me ka chare ma me e ma mbe fa akra nde ne koma no won kena o de ne ko nkran so a obo akra no ma akra ne dwane free ne nchen e ma akra ne ko minister ho no mu ta kwari school buy no ye na adwe so obeba no ama be check school no do ba bi onyae nti oba me nche okumase a ma me di na chi ko school mu ho no mu e kwa gi bibia ya fa be bra na wo mfa velo na mo ni mo ma me me panyi me hu ma mbe se 13 years to 14 years me hu ma me da wu vero ma me da me hu velo ma me da o ma me fa ne faati se bi a wo ti asena wo tie ya oni dino no paso di da kwesmensa o won crisis here me hu velo ma me biem e den na mu hu vero ma me biem velo ma me e be ja ne ba be ma ba ko ye fere kwabena e wa ma ye around be 3 years and we be ja kwa ne ma ye wo ye kurum e fi or mo no bie ni hu ma me ni biem and they am no ka say kwabena gina JHS2 enyo ma me na ehwe no enyo apa na ehwe no ehwa na ehwe no me ma me na bre na so hia bibia afafo afre o so ba me hia we me hia buku we wa nya bia ma na de na chese me ma me na so kope manche e na o de ama akra na ko school Akoma e ta ko ya wie school ya kwa gine de ma no ma ko eni e me munye me ku ta nkra me no obi ade wo no mo me ntimi mu akra ni bi ma bre ma pem enu tina mo friend ma me ba ye no na vero ma me beja no obeja no to hwan so e na ohwimu a obi oba ye no na me ma me kwa afuom no obusa me ase me ma me wem so kwa afuom ntime ko friend aba ni ya afuo no so kwa anwa ntime kwa ya ko friend ma me ma bedru ye no na o ma me ekọ no oja akra no okọ oja akra no okrom o adale ba ko pe ne sha akra no eye very na vero no vero na kasa vero ni de me ma me na ko Togo ko fa no na atam no 2 years na ma me ko fa no every Togo de ne ba every anu no Togo no ko fa ni free hwan chen o ma me ne o papa nchen no o ma me no papa nyina wo Togo o mo ye diafo me ye de ya asantefo ba ma me de me bla ne se o ma me ye ba sani di enti no ko fa no that time ma me ko fa no che say me ma
me bla friend so de akora ato no na me bla so ahwima che ana me ma me hu no enti what ne nkansa no e no call so okwa akohwe no to okwa no na akora no wo hodo ma na ne yire so sa anyem e no ye na ye so beti we na fini ntia ba ye hono mu na jasa ne yire na nya ho to kakra na yire ni free what we ne ba be wosumi mi na ne yire ne yes wo be hwe akora we no obedu ojo ada benada no wo ye enu se me ma me friend me bla friend wa mam wa ye bia ho me ma me na de brehwe sa akora na ma me ne sa de akora ne hwimu ansa ne mfe miensa so no o de akora ne sa be si wa wo sa dwane ja akora no ifi obi ehu ne bi na adan na mumma ye kan say vero ensign call papa ho biem velo call papa ho no mo okọ ye no mama ko sorry gina won ma obehu ne video ayadan wa boro na ma ne video mu nyina paapai adenti a wo so akwa akoto so ne be ma gina ho no mo oh enti wa bo na ma ne video mu nyina paapai ma akra yi frem ba mama ne me frem me bra ne say bra me bia wa akra na do ya bai ha ti se bibi kura se so ofre na ne tenase se si akra no so wa dwane no so wa hu no wankwa gina wankwa baby abehunu na so wokọ baby fofora na akoda ne problem me bla say makasa no rough enu ntino ene nya asam keto akra e ma Mrs. Tamoso say me bla at makasa de na tem ene ne mako me chobi anenye efri onu mo no me frɛ me bra number ma ne nko da ena anu ya na akra na frɛ no ene koye o ga cheze da yakwaye je niema we yakwaye je entino ya kan say akasika asem mako ya the number ma bre bi share that so one kan so kasa free radio station enti ya den e ba sa no o say aye na ko radio station tinya de a akola no enya de obehwe no na wo hwe no anka mo de ne ko o hwe no ba go say anyway ameti mo frame me bai me ma me aframe me sai ombebo mi din esem na ma chira akola ne kwan se won famla no ma kwa enu akwa ne ba ha no na me nka ho minim sa akwa no o ba ha no mo oba efie kwa na me bu afu na enso akwa ne hie die ho nti no na esem mo frame se me mla no esem bitimi die achire na me ba enu nti ba me ba ma ko enti wo bra no ye adwuma be won kran ma ko ti so bu sa ne ba no wo ko wo papa de adwuma na no ye very no ye shoemaker o ye shoemaker no say na se ni emunye nti no de patapa emunye enti no de patapa ye sa de no de na akoye ya etifo ye de vero ehu kotwa ya wo papa hwe no de na bro wo pa cho di domre na bo me domre ni de yin Akoma efe ken ya bi no na mo friend domre to de enfia na bo wo na wo mo woni ba bi gina wo so woni ba ma gina ho pa cho oboa me step mother no kra anko beka oboa me ni me step mother no ti onum na obi sa me say nti papa flem ampa nsi ma pa cho on flyer no o se wetimi ye call around by 12 o bi se ni bia o se me ni ma me na ekasa me ni mi sister we na ekasa me ni me ba panyin na ekasa na nsi ma pa cho de papa kenyina oboa na papa fi sa ma me na be fa me free Togo e bae o hwe biem ye friend so on fa e ko fi mi se ni mi abema ba ko ba honum eno ode namba ne ma ode ne me ka se mba obisa ntim papa nka nti oburu wo na me pesa wo kire me no den to obo me no me ka se me so am na hwe me no e kire ne so aka kire me Mr. Madan so na hwe ye ana so me ka se ye nkura fo wo hwe mu bia nti na ma ne bo me sima ka se me so am na hwe me ye na titiru me so amata na hwe me sa na me so am so ehwe mbi mama nka se me so am na hwe me nka so no a won hwe wo no no na hwe wo se sa no aka cha me ye fe ne sen wo nkran ho ye fe no opi o te hene fa o tu osu ene o ye shoemaker o ye shoemaker o pempam na wo ye mpaboa wo ye mpaboa nka so sa de otimi de ntoma sa ye mpaboa ton oh ene se nka nya bad na ntimo de sa ne man ye sei pepa cha ye for enti wo wie JHS pepa cha ena wunya hene school wunya hene SHS infa ne de to ye pepa cha mi nya asante bekwai bekwai SDA pepa cha bekwai SDA e wo na wunya we yi sai pepa cha mi 16 nti wo pese wo san ye di nti na ba ye pese wo bo am na me sa ato aso na mitimi ekọ pese o kwese no pacha mata ma timi abom mo modene atoto bibi kakra ebia ye betumi aboa mo bibi kakra na
Ako. That man obe school no. Oyare moja tu no be 2 months. Nti I say one no me break akla. Moja tu no. Ya de be no. Minim ma me de ne call hospital nti. Omo be twere ni mu ho no mo no. E na sa de no. E start say. Nti one me break akra. Nti no wie ye ya na anu ya ye kwaje ne ma na ehu say ye to mattress. Ne to toilet room ne ho ne ma ngakra. Tina me go to ska akra ne ye de be ekrum. Ade enya ya ye mattress ne. Ene ma ngete bi akeka ho. Ye nya ne ma dodo. Course be na wo be. Ba chame ko fashion design. Fashion. Ba chai. Oh, okay. Just vocational skills na. Ba chai. Oh, okay. No na person ko. Na no dia ka wo mu o ye betumi. Mo ho ne ma mo ba be wi kra ho ne ma. Jensen no ho ne ma betoto. Enti wo yi 16. Ba chai. DNT na abrabo mu nya setena mu nye. Ene unkosua adwuma na chenchina nchi school. But I'm person me call the school na kam isi school ni madwuma no. Akoma pesa woto aso. Pesa me to. Enti sese ye wo adaka de ne ye wo ya ye pebie. Baby awo bia ya Akoma 87.9 FM. Yani ya hwe ye program yi so emayu a eba. Wo mu wa wofo kora hwe wonom. Ye de nyinsen ye de aba. De woni owofo a ohwe no. Wunu mame da. Facha mi, wuni da. 2 years nti sese wo mame kudwini ne bonsa ho kra wu no. Facha da mi hu no. Wunu mame da. Facha da bi. So wo yo bi a wo hwe program no YouTube. Nasa ema ubetumi aba Facebook Akoma 87.9 FM. Facebook YouTube yanya challenge kakra ne nti ya adwuma. Make some see YouTube nya adwuma. Nti share efama yen na o mama je wa wo hu no ba cha da wo hu mama ba cha da 2 years o hwehwe mo da sister obeja in about 3 years no so to o ma da munim na kira kwan ba cha da bi mako enti babia wo bia no we de wanyem na de baaye na emom wose me wani so ade hunu me pese me nso me ko school me to so na metumi nya bibi de bo me ho bra yenum sei ana ye boa won mu a enhyeda enye ya enti baabi a wo bia no enche wo mu ba be ko school wo kakra wensa ya baji aboaboa no de besu bia ye de be ma yenua bed na kokrom no akototo de wo so toto de ma no na ye de no akọ school mobile money number no eye 0599 814 926 0599 waka ubetumi di ato screen so amame 814926 edi abeba eye Mary Akosia ade wo bo na side we ya ma mesro bomadia na hwe na one first ka no ankoma bontin su na bi eni na yeni so ade hunu no amoyen 0599 814 926 kakra ye benya na yemfama yenua ba Martha na ontumi yenkototo ne ema no de aka no na yempushi no yemfa no enko school na emwa okonyinsan yankasem mepacho momomodian na momfre ne papa ne so yegusu ano na momfre opapa ema ye na yehunu de wono so wadum ne numbers ne nyina ne ma yesen ne din ma mata mensu waye bi wayade wo se wo ma yesen mepacho mienu mensu wayade wa no ahwe ne GHS na me na asie mako bachai ena wo so kra wukunu ya woni ne wo ma ne bia wu banyine de papa ono efri mu o ma yesen mepacho mienu o ma mienu nti adwuma be na waya kakra wode aboa no yi mako me hairdresser am ye we campaign wa Akoma FM bara ensu mako na ka tia ne nyenti se me ye ne kakra wo fie o ye ne kakra wo fie okay o ma no so o mu nyina akọ school mepacho wa na wo hwe wo mo na wase ahwe wo yi na ni nua pani no ama me ne beja no to mo mo ko ketua no ono so sesei hwan na hwe no mepacho me maame
And also, mammy, mammy, I didn't fear saying. I'm 63 years. 63. One in a year, Juma de Channel. And now, Papano, Aquasi Mensa, a one cry or soup, and we giant the ma, Ediama Abrewa, 62. 3 years. So, no, and then Channel. And what's a one or to I am Pia. Okay, pictures and into Yensha was it mother. What could Chantro into my show? What could Chantro in the year say? And you are on a shamo. Chai. Matio, If I chai. and Kakasu on a show, or bra, only quaternine. What I was so saying? If I chat, and I was to me back. When no papa was so me back. I didn't want to be an answer. If I chat, minutes and I no. Make a car say, and yet on the way now. I miss one the way and yeah, boom. The children will never know papa and me flew on and me call Miss Wahon. Okay, now or Mauko school. If I chat Debbie. Ah, now Uri is school. I may call on. Uri just no. If I try. Na me pacho mobile money number near 0599 814 926. Me wo share o Facebook edaso oba YouTube edaso wo call television stations no so Onua TV any ade no eno so edaho 0599 814 926 0599 814 926 edino eye Mary Akosua ade ekwa bra na beka bibi kakra fa ho se yenya ne sei da bi anke yemre se wobi kura ka che se o ma me Akosua we kura de mia mehwa no na masa hwe ni university a ewum se mu aye den de na masa hwe ni university kura no a emese nka baye nhira e de ama onipa kro no wan fanyi nsan ama wan fanyi nsan ama no eno me hu no mesi ne nkora mo aba kakra bia na monyam obaye no kasi wodi nyinse na me kasi wodi nyinse na baye mesi ye ne nkora aba mu de school koso ya obi pe bibia ye suade na ye hunu ne daache no mu de mo mpe hwe wo si ye wodi nyinse wakonyem a wo baba betena ha se de wadu ye wakonyem de ade ne be ye ho enti wo bie na no kasa ya afi de ne nyina ye se afem na ye ra ho ene esi na krai pese wo no die anka na meme mrantie yade akura bia de odimenti o se yede ni kosku pampe pad nti wakonyem pad nti wakonyem chese won pe school bia ko ba ko bi kura so wo ko school no yede bibia ma no na so o se wono de hia na ne se wono de be ma na emmo na hem na akura we de wo se meko school se die tie bia meko school minim me maame da ohun ne maame da minim me maame da mesi wa na abresa from nkola abrem e na wo hwe me mekokan a me papa boro me ama me nipadua mu nyina da moja ye fa ko papa boro no waka fa to so mame se wa ko twa na wo na hwe no asan ko be ka na hwe no anya wo na wo hwe no ye hwe na chi na se we wase ya chi debi is one ye wadwuma no awie be hwe ne sira mu nyina atifu e de picture na to so ye Ken na sa akoda na chi efri ba bia na ti konwi no ba bedru na wa mu e na wo se ba ko so e na behwe ye betwa ne sira mu de no de pai yankasa aye kuro na awuo apai into ba Facebook Akoma 87.9 FM awubehunu e na YouTube Akoma 879 hwe akra no hwe na basa ho Ken ekuya enan kula ba we nko be kwa kwhye be ma ko be hye be ma dem sese na se de ositie wo ye kama oye kama obi ka so be ma ne kakran obekọ obewura ni dem sese e ne se wa su an wo su nyina ne se wo se me bra fa kakra bra enkurei wo mu ma mi dwani ja wo mu kama ma asema won ti asie na se wo dwedwam wo mu ya wo won ti asie o mu beka se wo ta mema e na wo mpe mema asem e na de be dabi o anya sa akura na se da me ko school da hwe me kakra ma santo a onu so ni kumba mo ware no wawu enti mesro boa me kakra na me mfa ko school na me se wa toto kakra ma me we ne boni ne sai sam kan kure nyina ya so mere sei ana wo se enka criminals akanie
eno obi kura te ha o se he mihia no no ena o se wo pamie ena o ma wode ai ena o ma me 10 cities akura we wa pa 10 cities aha ne sira ho de ni hwe aden we na sister aden no ba ye na mama police fo anche no Marco because one bela kuma said that man who you kuro them did a generator ankra na o chimi no man who kuro no imagine e kuro we imagine e kuro no mu yani ni paduem enti uba TV no so abehunu uba Facebook abehunu uba YouTube abehunu Akoma FM Akoma FM atu na hwe no enye wo na wo hwe no enkura miensa ni nyina wo ya begu abrewa ne so oba adwane adabra wadwane nyina kire se wo mfi no chidi ko ba nya ne masa 2 years elo de wo begu ho About 19 years. 17 years ago and my manager home we kwanya abrewa no nanka 19 years nka sese nka oba be WSS. Okay, enti we chairman aspiring member of parliament. So Asante regional we na Akoma FM Mr. Weda Koka chairman Koka ba ko pe me chairman dem so I'm sorry. Pastor Junior so Pastor Bra chairman there metre so na ma sorry chairman Koka na ni so ade hu na ni enkurase ni eboa wo nti chairman se woto me nka ma me akosua me too hu papa me too hu bomodia na support me kakra sheman monyam na me tumi mfa me bayin questions na me video emfa me kire wo mama chairman there me sure so obeye e say ono de na ni so ade hu no a ode eboa wiase nyina na se obeboa mo brofo ne wona o bibi o mu so obeboa mo na penti bi sure say chairman there oto ne nkae obeye na apart from chairman mama na yesre adofo ne aboafo se akola wonya muzo is 16 no say adwene ye adwuma oh sebi o sikani bi ba ago 38 nko wakoto to na in prospect de ne school enko ye asusika ho na obi wonya 16 there ye nyina ye boa no na akola etimi nyini abaye penipa anya obi accountant cry Ghana commercial bank obetuma atana wa ye bibi ma krono so ate obetuma aboa oman no obeba baye asset not a liability nti aboafo atichini benchaye obi amfa ne yemra na yemfa ne nko school at least yes say no kotumu a de obedi kakaka de mami ebetuni aye na wahwe na mema na bande ma ye ba beba be kan wasem ye beba be kan wasem so edu baby na say ye de gu mema ne so ye na mam fronte asem mama so de wa mo time mema ni bi na so asem no kro ne de batu de pep onwa akola wa ye brilliant se fa no ma wiase na untuna sawram se ni sister na so ni mu a asabi akola yi na ba boy asabi 17 years no fo na ebubo kama ni fo na pietria obi asomo mi na asabi ba ho na wonna koda no ase akola enti we de efomo ya dendie na nsomo mu ya kakra ya mayo no amema kunkum wo moto emonte so ni bia ni wo frɛ no a obra kakra wo de be mane nti na wakwa akofa no aya wakunu no da bonche so ya nya ne sa ne ya nya ne se no se na ne ji ho so be ko school a yenko aye de na entumi emoa enti wo so boa yan na yemfa ye ba no enko school bekwai SDA na munya ye by a transfer free honomo ma transfer because okay so be fashion ebi ni ho nti de aba apatapa kwem wonum school ni de Presby girls apatapa kwem wonum school ni the same Presby girls oh okay Presby Girls Senior High School. Okay, wa patrapa. Ho na say when because be kwa easy dey kan baby sam because ho dey fashion ne ho niema. Enti apatrapa Presby. Okay, Senior High School. Nyame ensha papa. Enti etie for mobile money number no 0599 814-926. Me pacho number na me dia to dwa no enfre enkase mako me wo problem Ishmael kra phone no fra na wo mu fresi so yesi kakra wo bia fabo sa line no 0599814926 0599814926 edinu ya Mary Akosia ade de ode bebe bia beboa boa no ye de be ma no ye ne kwoto school ni mu a ye be ko ye be video
na fe ye de akyerɛ ne ehunu sɛ ampeska wo de ma yɛn no yaboaboa no de ye ba no ekɔ school asɛmba na meka kyerɛ yɛ tiefo ne ahwɛfo ka kyerɛ mu nyinaa sɛ mesrɛ mo obia mboa me na mentumi nkɔ school no mepa me so a mo nyinaa so akyɛw ɛnyɛ me so a mata ne kaa sɛ membla no sɛ mea na mba ntumi bɔ mo nyinaa akyɛw mo Akoma FM mensu ɛno sɛ wo ba ne yɛka sɛ wo deɛ yɛntumi mfa wo ntra because wo ni mo hwɛ nti agye sɛ ɔkɔfa wo bi di wachi ɛnti sɛ yɛmfa wo ma because yɛmpɛ sɛ obi ne ne boy ɛbɛkɔ akɔyɛ lie ni ya ba beje nkrofo bre so sika mo nipa kro no ne boy akodie ti se be ya ye be hu se de wo kan ye no kre no age se wo kofa wo sewa no a wo te ne nche ne de ne ba ti ne ma wo do sewa ka ho ba ye no abapa ye ko assemble na wo be ka mama ko me di erade di mu na sra etiefo nyina se me so ma obia obenya ka krebi odebo amebe erade e ma ne boto mu mpada okay ya me nhyɛ ne boto mu ma amen na me ba no so ntime nko school ne nko hwe na ni so ade hu ne nyina mla mu ma no na me what be brain bia so ya me ka hu no nsiro amen nyame ti ase yenim se yetiefo ahwefo wo mungu yenimu aseda enye we no mbegu yenimu ase die nim se de tie bia wo mu wa chichiri benche ya brochiri Ghana ba bi obi ahye bia no obema ye kakra na ye de ye ba nso eco school enti montwen ye na ye wi a ye hu ne ye beye 3p garlic mixture mansanya ja tomadro 3p garlic mixture 100% garlic extract minerals vitamin C ewo mu na edra yan fancy jaso na ya no ya nya no hwe 3p garlic mixture ebisi immune system high blood pressure wuko fichi a wote ya wo fichi ko nsisi so ayakase do stroke enti hyewa wodwo so no aya se mesro edro ba ko ye natural obenom 3p garlic mixture benya bi ewo dani eba mesi eba kolena ke ba pedank ene angelos bi work natural ye the 3p garlic mixture ban ye number ni e fra yen ne betu ye no yi bito fra 0248 928824 0248 928824 na 0201 000021 na ubenya bi growfine herbal tonic eye mojadro papa growfine mojadro papa mesro ma onsanka growfine herbal tonic no ebi wonomu a chese ubeye kese ubedidi ubehhehye ubetumi adayie menstrual disorders away enunti eye growfine herbal tonic ebemu akoma no aboye why what koma tabu kinkinkinkim no na chese akoma no hia moja ne pedua ni ntumi pompi moja no makoma no mesie ba kwalena ke ba Ashton Room Smart Herbal ewo oboase Freddy Menseba Apidan Pure Leaf chemical ne ba shobie munyenda for 0244 596532 0244 596532 na Emma Wonsanke bi say I'm watching you live from Nkoko. My name is Mabel. God bless you. Erikobi was you are a good auntie. God will bless you. Few women does that. Nyamisha Margaret Amponsa say Akosua and Akoma crew. God richly bless you all. Good health to continue helping us. Nyamisha mo papa. Elizabeth Ferguson was say greeting to you all, my lovely people. God bless you more, Maa Akos and your team. And Shiraba Rocky was say when she becomes successful, this Jimmy forefather will show up and claim her. And yes, I work in Shaba. Crazy and not easy. Was it so? Does he open his Jimmy mouth to say he's having a child? Anne. Ghana Kumasi was a good afternoon to everyone. Agnes Ayensu was very sad indeed. Emmanuel Buachi Ejekum, those who normally condemn this program should for once come and applaud them for being supportive. Okay, in Shaba Rocky, Yame and Shan Shaba and the message Awadiaba and no messages no edoso. Good evening to everyone. Sewa Efia Sewa Koto and Nana Henry Ochre Alizo was watching live from Cyprus. Always enjoy Akumemu some keep sharing. Bazana Yao was say I will send 500. Okay, Maa Akos or a milestone follower. Bazana Yao was say I will send 500. Okay, Maa Akos Nyame Enshao pa and Obabi was a good afternoon family. Future Mawili also good afternoon Maa Akos. Fojo Bernard or say hello Ma and Bernard. God bless your great work. Greetings to you all. And Nabuahima Anita was say good afternoon Maa Akos watching you live
from Akwetia. Alexander Kwame was a good afternoon, everyone. Hey, me about Teresa. Teresa Boateng was a good morning from my end. Doris Mensah was so sad. So sad, yampa. Yana, mobile money number no, 0599 814 926. Yadeboa Yaba Veronica Amanako School. Presby Girls Senior High. Presby Girls Senior High. And yet no aircraft. And its mobile money number is 0599 814 926. Edino Mary Akosia Day. Afe Yankwe na yani second story. Any Akoma Esther Beyo. Madam Beyo, okay. Esther Beyo na pom to say Madam Apomboko Beyo mente wonka mera hone enti so ginger me Apomboko okay ehin fan of free buy Pacho me free asroma son kwanta okay buy your yeti o Madam Pacho na me na boy bi na o ye frɛ no Karim na Isaac Karim him akwanya ndade manokwa manen ka so wi a yanko Pacho na me na boy bi na o ye frɛ no Karim na ona ma wo miensa tamo hu me no tamo hu me na Akoma FM na adwuma ni mu hon no ne mewo ye no man Pacho onhwe nkura no Pacho onhwe nkura no onfi nkura no kura na nsen ya me na wuye e ma me ma mokọ eyie no to omokọ e na asedi ebedi kura mpo ayeden ti me de nkura ni ko school na kapra kura bi ni fi e na me frɛ ne ka che ne so Karim Pacho ma mokọ e de ebedi kura mpo ebi ni ho nkura ni ko school kura mpo me nya kapra mom nti ebe ya de pekakra me na me mfa nkoma nkura no o ka se me mfa me bla number ma me de me bla number ma wo me hwe wani ma wa Akoma FM from me frɛ ni bia wo mfa besinda mpapa mo de ye de e de bai na me de ma asemo ba se mo boa me Bema no ushia no wahene na wuko school na usua dwuma cheche Pacho ushia no wahin na ko school na usua dwuma de na wo ye Pacho me shia no ashtown na misua adwuma usia de adwuma na Pacho na misua ye krom kente ye omonwini bi okay to aso Pacho tama ohun mi na misua kente adwuma no nukura ni nyame anim ni na mekọ adwuma de a na o mamskan kakran akra sika sen kam Akoma FM bia e wo ma no ama mbe 20 cd bi se menye de memfendidi ewo mu a atiefo bi na meka no we na meka say no nti yemo Veronica maninko school no wo bi a wo sua kenta adwuma 20 cds ewo mu anya continuously ewo mu a no de ama no look at this it is wo bi eni abresa me de mabo mema ni nyina bongalat meko school ma be ye ketra papa na ewo se ye nyina ye free ye pem na ye de boa no wo sua adwuma no emfie san a Akoma FM 2 years enko tenu mu na me de fa me ba pen ni nyinsen enti ebra wo hye ewo mu a 20 cities no na eba sen na watwe bosome ewo mu ano minim Pacho na watch na watwe bia 20 cities Pacho na woni na twempra no so pe no ma wan na ehwe wo sabre Pacho na meteme na nanche ona na ehwe wo emma uska ma wo de ko nti wo hu boy no papa so ma me kakra na papa nso ma obi nti wo hu boy no de ne kwachi a ona na sa branche bia bo na we de wo ba besua wande so ma wo behwe me Pacho ma fa na anko me na na ho ona ne twempra abosomi anasa mfie nsan ansa na nyinsan ebem Pacho beye 8 years oh ona ne twempra 8 years sister ubo tinko na doma sen wo kon wa wo ba ne wotie radio be hunu se waje so wedding mfie san Pacho me ko 30 o kwa san me ko 30 o kwa 30 years 30 years na wo kasa bo tinko na se wedi de be ma no ode ye wa na ode be ye wi woni ne ta 8 years ansa na wunyin san Pacho Akoma ya FM 8 years anti tama sha be ma na wo mfie san Pacho sa tam na me wo be 24 24 o first born was saying 22 o first born was saying 8 years
first born no 8 years pacha oh okay na won ne twem pena anti 8 years na papa nimo no won na nimo no pacha tama nyinsen ne baaye se ntinsen ne ba 8 years nimo na ansa wo mu ho no pacha won na akofie da pacha de efa na no odoko wonim na busua pacha minim ne maame efa na no odoko pacha kenyas Kenya singing fa ne fie wa han fie odoko hotel na se guest house efa na no odoko pacha ni fie ankasa no odem wa han dan pacha de no ne ye adwuma ni fie a ode ama ne so won hwe ho no man on hwe ho na chese ono ankasa kra no wani ga wode ko han dan po atrem do wako pacha de no ye adwuma ben pacha no ton fa milk we share not on fine milk pacha we be say say fine milk no daily ni sales saying pacha ende membusa na kru bi ade o ton yes ne mfa so yes kasa ne wanya pacha ne mfa so de na minimum fa so a wonya nti de na ma wutu kotare no pacha Akoma FM Akoma FM na me de yesa o ma me no papa ja ware pacha munjaye o mote pacha nti o ma me no papa ete wona na wo wote wona na abre wanje pacha na akwayesa me na obi ani ne nchen obeboa no na omode me betena ne nchen se me mboa boa ne nkakra akra na benyemo ye na ka mo ana ho pacha ya radi nyakopon na benyemo ye no ka mo ana ho se me pacha o ko 30 years and you behave like 16 14 12 years ebeside na be ma no wonyo say woni ne wo first when you say first you know or hell pacha no ohwe me kakra de pacha no ohwe me kakra enye so wo show kakra ne sen pacha e wo ma na waba na wo de medi discover me e discover wo sen pacha na ma me no de ma no tina uhu ana wo to na wonyi se akota ma me nche me kwatana me na wonum na ma me hwe me okota wona na ho ena na ma me hwe tu na o ma me tu betra wona na nche na no mie no hwe pacha nti o diskani si wo ma me so pacha no de hwe pacha wo ma me nkesika botina be ma no de ba pacha o kan bai minti trace ka do a wo de ma ne de okay enti ma papa bebembi me ba enti second nyinsan so wo 8 years no e di se ansa be wo na chi pacha me ba ni nya 1 year ansa na mba be wo na chi o first born nya 1 year pacha e na asa be nyinsan na chi pacha o man sen pacha mo ya miensa ni nyina be ma no ane na nyim ye friend sen pacha Kalim Karim wo ko school kakra pacha wo wie pacha mi wie Akoma department pacha mi wie Jesus nti o second born nso na ehwe no moti sen ne second born ne de na me wone maame wo o ko be ma na maame ewen takrade e na third born de Kumasi he ya na me wo ono nso edin fe sen pacha no wanya 1 year o ko 2 years o di sen ansa na wonyin sen na chi pacha second born ne de onya 4 years ansa wonyin sen na chi be me na mame mo akwa ba yes me pacha opeja mo na kasa egu afidie ne mame wodin di Bayok Alpitio Yonabit Bayok Alpitio Yonabit yeah okay enti mira me pacha wodie ni me ba no oba no enra wo ba ni wani abre pa yes ade na asie de ema bufu ni se yesi nipa de tu akwanya ne ba wani kakra ne kase Thomas case no ba no na me hu me ba no ene wo mu a because am so nsua adwuma adwuma no nsua nu na hu se 3 months na me ntene nka ena nka me ko report se yam hwehwe ni hu nipa na enche no ena wo ba no be report se wonu wo sire obi ba em so obi ka chen ena onu obi ba be ka Akoma FM pacho kase gu moment sa yete ena o ka se wa e boni na me ba no woni me ba na nyim na eni sorry se wo hu minti wo de a chaupa edisi maame no so sa maame na mininu ntem wo na no te ba no ena ja wo be kan ya na meti ase enum nu wo hwe na wo be wo ye no na wo ye de wo no akoyi no free hospital no kra o maame ne koyi o koji na o mu yi no ewu no ji na wo ba fie
ɛna ɔsɛ ɔmɛtena kakra na sɛ bɛyɛ a onyam wa bia no de boy sɛ bɛyɛ bitimi ahwɛ no ɛna ɔmaame kɔ ka ɔnana no bo Akoma FM bitimi hwɛ no ɛna wɔhwɛ na nti wo mu a mi de ɛmu sɛ wo mu a ɛka wɔ se wɔ diska mane wɔna no wɔka sɛ wɔ man diska mizu mi hu wi because na wo bisa wɔ yere mi wo mu a wɔ se once bi na ya no de ba ɛnyɛ regular nti wo mu a na akwara no yare yɛ nyame anim ne akwara no yare na ayi mia mi tutu no de hwɛ nkwara no me de akwara no yɛ na me de mi yɛ sɛ no ɛwɔ sɛ mi no ma me yɛ de nkɔ nti yɛ kɔ yɛ no na akwara no yɛ de nkɔ ma no ɔhwɛ no na kyire yɛ hwɛ sɛ de wo si hwɛ akwara no sra na akwara no ntɔ no nti yɛ ba na akwara no su di akyi ɛna me gye akwara no ɛno kra yɛ hwɛ no Akoma FM ɛna ɔse me ti so ɔka kyɛ na damfo baako wo mkɔgya ɛna ɔse sɛ akwara no si agyina wɔbɛpo akwara no man first born no ɔse si agyina wɔbɛpo akwara no man ɛna boy ba na damfo baako ka kyɛ sɛ wagimi wokura obɛnya sɛ wase ɛyɛ wo papa na wɔyɛ mmoa na wagye wo ba no nti wokura woyɛ obi a nka wo sɛ na wotwi bia wotimi de sika kɔma wase no sɛ bia wɔbɛhwɛ akwara no ma wo na deɛ ɔka no deɛ ɛnyɛ no kwan so no na me so no mate na asɛm ayɛ din ɛna me deɛ akwara no wɔ nti yɛkɔɛ no wɔka asa no ampa so akwara no yɛde ba nnuro a yɛtɔɛ no empty bottles ɛna ɔde ma yɛn yɛhwɛ ne nim sɛ nnuro Akoma na FM duro nim ntua no a yɛn yɛtɔɛ no ano ɔsan de ba deɛ ba fie na mbɛpɛ duro nti ase ntoa bɛyi sɛ duro a mimi tɔ de ma akwara no a wɔbɛfa no kɔɔyɛ no ntoa bɛfa akwara de kɔ na akwara no nyɛ mfie sɛn that time no wɔkɔ bɛ 6 months no nya Okay. bia nti nnuro no yɛkɔ fa no ntua no yɛn nim sɛ ɔso watɔ nnuro afei yɛkɔgye ntua no a empty mehwɛ na yi sɛ ntua no a nnuro no a mimi tɔɛ no ɛno a saa ntua no a na wɔyɛ dɛn wɔsan de ma yɛn nti mɛdu fiem bi mu yɛ na ɛsɛ empty bottle na hwii nim nto adwene na mototɔ ma ne de kɔɔyɛ no a wɔde ma akwara no no Yes. wasesa empty bottles Yes, bi a ɛyɛ tuatua no ya ɛno no kyɛ sɛ wɔtɔ nnuro ama ɛna mimi san ba mbɛhwɛ akwara no ɛfiri hɔ na mehwɛ akwara no a wɔnkɔ wo biem bɔno so ansi wo biem na mehwɛ no ama obɛdi 8 years ɛfiri hɔ so na ɔno no ɔma yɛ hɔ wɔno meba no na ɔma yɛ hɔ no ma no nti wo te akwara no free sɛ wɔyɛ sɛ wɔ so wɔpona ma me na wɔmma biem no na madam ho so nti wo first born wo te ne free wo bɛyɛ yes me na mehwɛ no wɔno agye tum sɛ wo bɛmɛ yes wo ne wɔ yere ɛn mo te ne free ayi Esther bɛyɛ yes hɔ ɛn sɛ yɛkɔ yɛ no ɔse akwara no yɛhwɛ na no ntimi nhwɛ no papa na akwara no wayɛ mmerɛ nti ɛna yɛba no akwara nso sɛ wobɛdi Akoma akyi ne wakokɔ yɛ nti yɛntimi nyaa no ma no na agye yɛ menim sɛ yɛbɛhwɛ no na yɛdena ma ba asɛm a wɔkae sɛ yɛn gye akwara no a ɔbɛpo na ma yɛ no me so no mate wohu sɛ wone obi nam no sɛ wɔka asɛm a wote na ɛna ne namfoɔ no kora bua no fɔ sɛ deɛ ɔkae no that's not the right thing okay na yɛn koraa na yɛpɛ sɛ yɛboa no nti mo hwɛ akwara ne ma ne nya mfie sɛn asa na 8 good years ahamuda ɛsɛ kɔ bie mu wo se sɛ yɛhwɛ no no tam ɔnya bɛɛ 2 years no asɛ bɛɛ no ɛna that time no ɔbaɛ no wɔkɔ no na no master no koraa no wɔtɔn ne ɔka kyɛn sɛ you should never make an attempt sɛ wɔkɔ no wɔbiem nti ɔbɛyɛ a ɔmmɛyɛ no ho adeɛ ne ɛhu sɛ wayɛ no adeɛ because nipa no sua adwuma no wabɛsɛe no so ɛnom no na ɔfrɛ ɔmaame ɛna ɔmaame ba m hɔ ɛna ɔse ɔpɛ sɛ wobɛbusa no ɔhu kwan ɔbɛfa so ayɛ akwara no adeɛ amammerɛ no ɛna mekyɛ sɛ compensation no wɔasɛ akwara ne adeade no na me so mabrɛ no at least in all no nantwie ne adeade nya wobɛtua 45 million na nka msi 50 10 no ɛyɛ compensation no mo yɛ deɛ fɔ yɛyɛ dalatefoɔ n sɛ yɛyɛ de nantwie na yɛyɛ adeɛ ɛna mka so ntua ɛyi na ɔmaame se yɛn consider no na wɔserɛ yɛnte so ɛna msi 45 na akyiri no wɔn bɛbu saa yɛ wɔn nso wɔn kɔ aba noa no ɛna ɔde mu bag ketewa bi that time na akwara no kora ɔfrɛ no akwara ma ɛna ɔde mu sachet bag ɛna ɔsi sese no ɔpɛ sɛ ɔbɛhwɛ akwara no nti sɛ sɛn na yɛfi sɛ ɛbɛyɛ appropriate for them a ebitumi ahwɛ akwara no ɛna meyere se wɔn no wɔntumi precise nka sɛ bia sei because yɛn deɛ yɛyi ekuo mu yɛnim sɛ yɛn nana no nti yɛn ntumi ntwa boɔ sɛ sei na sɛ mo twa abɔ sɛ wo se 45 million no meka no ho ade yɛ no sɛ mo bɛbusa sɛ wɔn pɛ sɛ mo yɛ no ho ade no mo busa asa akɔ so papa na aberante no hwɛ no 45 million no obɛnya yɛ akɔ ɛwa deɛ sɛ wɔn maame ka kyɛn sɛ wɔn no kɔ akɔ bɔ ɔmo nti wɔn nso mmoa na ɔmo mɛyɛ ɛna efiri wɔn maame no ba yɛ wɔn ansi wɔ biem besi nɛ
akwara no so nanse kura ya imka che no wo se me ma esa no fa akwara ni hia o mo ke ti anam ka yen se nti maame wo ye badwimba se mozu wana mimiti no baby anam te fes no na ma hadan na ese masimi fie na obade o onana no ma bremia ne se akwara school se ma na so mo ya ne se o misi wo se o mu bua ne ye hwe nkwara na wo se ebe ya ye fa nkwara emsia wo kejeti anam se enyemra nam se kejeti enyemra because wo nya sebe adaka ne adare ne so sa wo mo aba e di aba eto wo ka so mo kobo mo ho aba ba ye no wa de ne si yo mbai they couldn't come, they didn't come back again. Ama maybe they didn't come. No be ya was saying second time no cook second time no ena one no was o ye ya kwaran di be eko wan ya no okoya meka se no masanka jense mo nko obi mu so san ko ho wo san ko ho na se ni nyina wo na wo san ko ho wo kwa na papa di wati nti meka jense you shouldn't go wo kwa na papa di wati o ma me papa jense mo ko ba ha na Pacho Debbie. Na wuti we kra so wo bu afu papa. Pacho Debbie. Ema nu echiri nu wo konyi na mkanye se hwe ni wan kwan ko fanyi se bi mo munyaka o ma me so kra frɛ se you should be careful. Eno sa ko fine. Eno ko ya ndo ko nu ma ye fra no ma me bisa no na ya mota ko hwehwe no de ye ko hwehwe no bi wa me mitimi ko hwehwe no bi wa me ko ne yesi no na pie 87.9 no fie ne ade bi oni wo kra na so paso na no boy na tifie ba ko no na tifie ba ko ena na me ka se fie wa no do that am na fie wa no metenam na afin wo ye nfofo wo bet wo man da bi me pa che se woni mo be ya wo ba ko ehwe no kra nko yie wo me ya ne ho ade a 45 million ko e o mai die na mo sen jai no e ma woni be ma no ko tena fie ba che se nye se ye ni jai no at times he sneaks and go. Yes, and when he goes at times we kokra yentin kan bi 2 years we see ho mobile me na me ko hwehwe no ena wo fra Karim so ka ja wo se je o ma me na bansa na ya no se esa no mra no ka so mra wo ma nti adididi mu na ode ba one Karim wo me esa no wo first second one wo ye no ena wo ba wo no ka je me say ai wo pese wo betra mo ena me say what do you mean ufisi majimi obey no ayi Karim no say that am kono master no ko kayen say the boy no yen I don't like it am me no ko twitwa so wo hot enso enti eche no o ye say o fanyi say no say o say o ma me agi first one no amana wo no o be say o san beta na me say o fi say o pam kwase no vije na chi na me say o ya o ma me wo takra dia wo so ma no ko memma ni anam ka che mba se menyi wadwin se Akoma FM wo san de ade so bia be som wo hu entime nyisa wonko anam pam no first wonu kwa wo ko wani na chi ena o direct no ena o ko hye mu a akon to ma men kwa wansi wo da crusade se o man ka pre kra se o mfa ma Karim o ma me kwa second one akwatena wase wono so Karim amehwe Pacho me wo ye wa ama wo ye wa ama okra wansi ho enti enya sayansa no sen be fa wo Pacho wa ama ho ma me fa me na akwa se na ma me yare ena wo ma me ne ka se ne ya me mra me hwe ma no sa ata mo so ma me nti na nko ne me na eba nti enam so mo ye ye ni nti wanti me ndi mechi ama enti wo second born no we no so sika wan fa ma me no ma me de ahwew eye den na asan ne koda yanyim de to so me yensa Esther then first one asama ba ho second one awo no enye ankoye third one ade na chireme ade na ode yero Pacho wa fa bibi anyeme plan na wo pe no Pacho Debbie won pe no wa fa bibi anye won so akoso ane ne da ade enti na wo koso ane ne wo ana wo ba no ate ase ama na wo de kire ye Pacho Akoma 87.9 Pacho oba on carry bi ankere me nti oba amon kasa Pacho oba de aye kasa ade no waka like first one show first fool enka is a fool second one show wo send this sika crazy won sam da wo ma me hono
me wo ma me won ne de no send this car krama ne de hwe me de no send this car krama ne de hwe wo de nti na ye enough ya wo gidi se be ma we de wo ye be ma penti bi nkoso ane ne ngo na ye enough e ma wo pacho de nti ade na wo san de to so miensa bae papa obeto nkra ni nyina de wo bai wo for so no na ni no afekira ba hwe wo akwaya se de wo no opai boy no enti no opeso one ne wa wo no mu di buo no mo be ha ya adwen enti asa wa ha no na ade na ba wonya ready so be yi ni kura ma but sise no mina ade no bed no so okra ni nyina ma no fa ne nkwan mina bed ni nyina so mi aje won peso obe open up mpo no so wa aisa wa reject o ma me so de no ka kem say we I should school asem kan mimi na yam ko o ma ba ofra no akaka nsem poto onu onsi o nkwa ni nyina wo school why na do mo ko to school mi ko mi fia ne kura se mi na mfa o mo ko enti me chese why na de nkwa ni ko to school me am de o mo ko school why na o treat mo admission bibia admission de chi na be tua no ma me friend say yes won to books bi no man o ka che o ma me no di 2 million if you no anu no 2 million out the man no an books kura wan to bi da se nkura na we wan to o mo ku school mo school musisi to o mo nchen what is the chat to this kaban here da bai a che kura me pembre kura mi hu a che se we kura na last year me wo na o bae no o do mo anajo that time na you two no free o mfia o wa no ni me wo kura o bae no say why are you asi why are the pass we sit and say nam say fa ho be say o say ye tunu na say no o mu ye say ye nyehu o didi o mu nya atem nam say me ntim fie o me ntim fie o okay na otonkra ni din o say otonkra ni din wa metu mu wan tu mu din wan tonkra ni din wan tu mu din ya friend no asema waka ye different wan tonkra ni din wan tu nkora ni din wan tu nkora ni din wan tonkra ni din ameba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi no no ye de ema wo no obi na de ne dia ba besi wo no ye ka ne sen continue no onwuru utumi wie pacho mentimi awie wanwie pacho they say winimu kentene nyono pacho minimum ani so kakra winimu na ni so but obi de ba won fere ni se danto so because obetimi anwene achi ado obesa no because wanwie sister mensere no asere mani abre because wanwie meboa pacho ya ma kente se nwene sesi abetumi adwene pacho mentimi nwene wo de ye de Akoma wo kente wadwuma na wusua no wo de ye de en pacho enu mu na me de ko wo me wo simi de ye de etie famo fa nche me wo simi de ye de ya show wo papa no mama bom show 2 years akakra mpo na ko awie enka de fie se ne ba wie enka de fie se ne ba wie Esther enka me de 8 years ni be en ne ba wie sa relationship ya wo koye ade papa be na apart from a ma nyame adom wode ama wo ma ye yapa de ade papa pa na wo nya free mu bi pacho me Akoma they say why na ebre pacho say ame na mebele Akoma 87.9 FM ye ba esasa branch ne se won hwankoda no because wa wo ne ma to mu din ya na ase be ma ase sankora ne din enti waso sankora ne din kwa de ene nya ne ma ne nkora no edini ade ato nkora no so sese no wo mo na ye ne ma ti woni nkora bi ahwe ye twa ye ho amba na waduru ha ya obetra se no wabeyi na no yenyi wa fidie nu fra na mom yenkoso na yemua Esther yemua Veronica yenua ba Veronica se wa mensa yemua no se ba ya ye betumi edina ko school media no de hia me papa ye de ni ko school no nko ade tiefo hia me enye bibia na ye school yankase wanyem be ma na adwane nti moma ye sika ne ye fa nkototo ne ho niema wani obia na mum ye se opekakra e de akọ school momo number no 0599 814 926 0599 814 926 o sande edi ebeba ye mere akosua de mo amo frefre sisa number no so no ye nka asem ofrensi so ye se wo akakra de beboa no a e na fato so ye twa ye ho abasisia
ni so ye friend bi ma ye nya no mami ni vero Martha eni kan eni nkomo na Martha obi a mimi da mani aba we wusu Veronica esu a me da mani aba wona chese ye hu de be ye ena wonsu ni si owura wei Martha jiro ho na ne yen kasa na ye hu asem no problem na ewo ho no na meka me bla na ne ba no no meka say that my me ko fa belo no be 2 years e no ko fa belo de ne bla me ma ko fa ne free o papa no ma me nchen o ko fa ne ba ye no papa no enhwe belo biem me ma me na ebra na ode ahwa akora no nti me ma me be yare e ma me sister me de che fa na ko nkenai to ode de ko nkenai no me ko fa belo ba me nche wa ha obe me ne ko to school ma ne e be kire last year yi be so new school some said there yo o papa ni mu ho hwe ye friend so a on fire ko ene na benya na ade achi a no wa se ne sem no ene na benya na ade achi na wa se ne sem ente ma me ka chare ma me e ma mbe fa akra nde ne ko ma no won kena o de ne ko nkran so a obu akra no ma akra ne dwane free ne nchen e ma akra ne ko minister ho no mu ta akra school ba ye no ye na adwe so obeba no ama be check school no de ba bi onyae nti oba me nche okumase a ma me di na chi ko school mu ho no mu e ko gi bibia ye fa be bra na wo mfa velo na mo ni mo ma me me panyi me ho ma mbe se 13 years to 14 years me ho ma me da velo ma me da me ho velo ma me da o ma me fa ne faati se bi awon ti asina wo tie ha oni din no o pasu di da personesa o won crisis here me ho velo ma me biem e den na mo hu velo ma me biem velo ma me e be ja ne ba be ma ba ko ye fa ne kwabena e wa ma ye around be 3 years and obeja akwa ne ma ye wo ye kurum e fi or mu no bia ni hu ai ma me ni biem ene em no ka se kwa bridge na JHS2 enyo ma me na ehwe no enyo apa na ehwe no ehwe na ehwe no e me ma me na bre na so ye bibia afafo afre o se gba me ya we me ya buku we wa nya bia ma ne de na chese me ma me na so kope manche ene o de ama akra na ko school Akoma esa ko ya wie school ya kwagene ne ma no ma ko ene be munye me kuta nkora mienu obi ade wonu mo mitimi mu akra ne bi ma bre ma pem ene tina mo fe ma me ba ye no na vero ma me beja no obeja no to hwan so na ohwimu a odi oba ye no na me ma me kwa afum no obusa me ase me ma me wem so kwa afum ti me ko frɛ na ba ne ya afum no so kwa anwa ti me kwa ya ko frɛ ma me ma bedri ye no na o ma me ekɔ wo ja akra no wo ja akra no okrom wo adale ba ko pɛ ne sha akra no eye na vero no vero na kasa vero ni de me ma me na ko togo ko fa no na atam no 2 years na ma me ko fa no every togo de ne ba every anu anu no togo no ko fa ni free hwan chen o ma me ne o papa nchen no o ma me no papa nyina wo togo o me ye diafo me ye de ya asantefo ba ma me de me bla ne se o ma me ye ba sa ni me di enti no ko fa no that time ma me ko fa no che se me ma me bla fere so de akora ato no na me bla so ahwima che ana me ma mi hu no enti what ne nka sa no e no ko so kwa akohwe no to ko e no na akora na wo hodo ma na ne yire so sa anyem e ro ye na ye so beti we na firi nchi aba ye hono mo na cha sa ne yire na nya ho to kakra na yire ni firi what we ne ba be wo sumi mi na ne yire ne ye so obehwe akora we no obedu oju ada benada no wo ye enu se me ma me fra me bla friend wa mamu aye bia ho me ma me na de brehwe sa akora na ma me sa de akora ne hwimu ansa ne mfe miensa so no o de akora ne sa be si wa wo sa dwane ja akora no ifro bia hu ne biem na adan na momma ye kan say vero ensan ko papa ho biem vero ko papa ho no mo o ko ye no ma ko wo so original one ma wo hu ne video aye dan wa boro na ma ne video mu nyina paapai
adentia was wa kwato so ne be magina ho no mo oh enti wa bona ma ne die mu nyina paapai ma akwa yi frem ba mama ne me frem me bra ne say bra me bia wadu akwa na do ya bai ha ti say bibi crazy e so frem na ne tenase say akwa no so wadwane anu so wa hu no wankwa gina wankwa baby abehunu na so wokọ baby fofora na akoda ne problem me bla say makasa no rough enunti no ene nya asam keto akwa e ma Mrs. Tamoso say me bla at makasa de na tem ene ne mako me chobi anenye e flo no mo me frɛ me bra number ma ne nko da ana anu ya na akwa na frɛ no ene koye o ga che say da ya kwaye je niema we ya kwaye je enti no ya kan say akasika asem Marco, ya the number my bread be said that's one can so kasa free radio station. Enti ya den a ba san o say I na ko radio station tinya dia akola no enya do behwe no. Na wo hwe no anka mo de ne ko. O hwe ba go say anyway am ti mo frame me bai. Be ma me aframe me sai. Ombebo mi din esem na ma kira akola ne kwan say won family no. Ma kwan na akwa ne ba hanom na me nka ho. Minim sa akwa no o ba hanom. O ba fie kwa na me bu afu. Na enso akwa ne hi edi ehu nti no. Na enso mo frame me say me mla no. Enso bitimi di akire na me ba. Eno nti ba me ba ma ko. Enti wo bra no ye adwuma be won kran. Ma ko ti so bu sta ne ba no. Wo ko ye wo papa de adwuma na no ye very. Chen oye shoemaker. Oye shoemaker. Na say ni emunye nti no de patapa. Emunye enti no de patapa ye sa de no de na akoye ya. Etifo ye de vero ehu kotwa ya wo papa hwe no de na bro wo. Pacho di domre na bo me. Domre ni de yin. Akoma Ken. Ken ya bi no na mo friend domre. To de enfia na bo wo. Na wo mo woni ba bi gina, wo so woni ba ma gina ho. Pacho oboa me step mother no kra anko beka. Oboa me ni me step mother no to no obisa me say. Nti papa flem ampa. Nansi ma pacho on flyer. No o si wetimi ye call around by 12 o obisa ni bia o si me ni ma me na ekasa. Me ni mi sister we na ekasa. Me ni me ba panyin na ekasa. Nansi ma pacho de papa kenyina oboa. Na papa fi sa ma me na be fra me flee Togo e bae. O hwe biem ye fra ni so onfa. E ko fi mi say Akoma ni mi abema ba ko ba honum eno ode namba ne ma ode ni me ka se mba obisa ntim papa nka Dento oburu wo na me pesa wo kire me no. Dento obo me no me ka se me so am na hwe me no e kire ne so aka kire me step madam so na hwe ye ana so me ka se ye nkula fo wo hwe mu bia nti na ma ne bo me se ma ka se me so am na hwe me ye na titiru me so am ata na hwe me sa na me so am so ehwe mbi Mama nkasa meso amu na hwe mi. Nkasa onu a won hwe wo no na hwe wo. Sesa anu aka cha me. Ye fe ne sen wo nkran ho. Ye fe no opi. O te hene fa. Otu osu. Ene o ye shoemaker. O ye shoemaker. O pempam na wo ye mpaboa. Wo ye mpaboa nkasa o sa de otimi de ntoma sa ye mpaboa ton. Oh, ene so nkanye bad na ntimo de sa ne maye sei. Pepa cha ye 4. Enti wo wie JHS. Pepa cha. Ena wunya hene school wunya hene. SHS infa ne adoto ye. Pepa cha minya asante bekwai. Bekwai SDA. Pepa cha. Bekwai SDA. Pepa cha. What na wunya wuyi say? Pepa cha mi 16. 16. Nti wo pese wo san ye di nti na ba ye. Pepa sa mo boy na me sa ato aso na mi me ko. Pese o SS no. Pepa cha. Mata ma timi abom mo modene atoto bibi kakra ebia ye betumi aboa mo bibi kakra na Marco, that man obewie school no. Oyare moje tu no be. Fem Onua TV edemu live wo baby bia wo bia won so hwe bi papa bi TV Kings TV Star TV won so betumi enya ahwe live na Mr. Bayo adan na obia wo ne ba Karim Isaac Karim wo ne ba wato ne bedin na wayi din wa free ne so won tu me pa cha waji mente yankwe obi a opun kwara na mame wo me nche kwara antun dinda wonu so a wo be 2 years am ni e na akwara nso wo nu wo meya hwi wo mo kokko onye wonto ne den wonto kwara ne den onye hwi Esther wukru onto kwara ne den Madam Pacho Debbie
na ne di be no se wasesa no nti no won hwe nkora no mo fa nkora no ko mo ba no minim din a wode to wo mo minimum na me ko school mo no si ye frɛ ba ko Ishmael panyini se minim din a wode to no because me wona no wona Ishmael di an minim Ishmael no an say me hu se nkora na frɛ na Ishmael enso wa ma wo ye pam no a ye tu fi on ode wo mbeja Akoma efe etu won to nkora ni din won tu nkora ni din enti nkora ni mi esa nyina din be na do mo so edin be na do mo so ma na ye from say acha penyin ye friend Cornelius keto an ye friend Cornelius penyin na ye friend John Bosco what's your friend saying acha Cornelius pacha okay Cornelius Bayo yes okay and your toss me and your friends saying do toss me John Bosco no John Bosco no na ye penyin no John Bosco wa ko woni mo say school mo na me ko ya tie Maa Akos Akoma no sem tumo bi etu na adi we man kra no wo yes because one mo ko chiwa exams Cornelius no Cornelius ena Bayo Cornelius and I was a Cornelius sister meba Esther madam Cornelius obandi ni din de say pacho edin dem papa na dem man enti oba no friend no friend say pacho efie de me friend no Ishmael and na brofo din so Ishmael no de frɛ akwara no and na wo ye no wo di kwaye Cornelius Bayo and I was ni mo obadi Cornelius ubana won so fa e din Christian to so and Esther kan no wo ne papa wo hu no name Christian name am de man na say na wo bi say Esther say din obetimi da be wo kwa Cornelius wi dia Cornelius ka say woni me ne badi Cornelius enti say mo de abrante ne ba say enye ndan me de ba ne say una de ba ya na obey wono tie wona de ba I'm only coming to also assess. I know. Eti na dia brand ne bae. I know. Eti na dia brand bae. Eti am ne bae ne say. Obehwe nkora no na afi susu wasum me ne manya adwuma ye. Onsumo. Akoma efe. Pacho madwuma na misua o ma ne say ye. Pese oboa m na msa akoto amadwuma so. Ono na ma ne say ye. Chirem di enti o ma ne say ye. Pacho ebe anyi nsen na mentimi ansa anto asubi no na amana ba ne sa okay me pacho wo se wo pe no ofoso wo seti ase pacho there be one force me o the first day wo no wo kwa akoda no wo de ahoma so wasne twen wo kodam wo forso repu pacho there be eno na ya ye kan mo se me yenka no wo maame no wo papa ni abre ye bua se kode kusua kente eno wo se Akoma yo mate wo se wo pare wanka so wate pacho ende me kasa na wo paware ana pacho there na ede na wo pe pacho na me mpe bibia ena John na di na chi ena na ko wo so awo mpe bibia na wo ko di na chi aye eno ni asem no bisese nkora onu wuye umpaware aso no that's why he is also doing ebia na mo se mo pe na 91 ngoma mo anana ma me no papa hi anana David me no person to aso me na even secret me na me bisa no amamo me nka so wo ebia na mu hi anana no enti wo na mu hi anana fo na efi ho twoka ho nye de wo hi ahwe nye bibia na adi na chi no koda and now you are telling me say wa brabo men ka sa de be ma ne ye ne nyew but ba men tackle no free side wo wanya we wo se wo pe na wo se yo mpacho ni sue madwuma o krache be se me wie madwuma me be master and what ata wo ko bo papa ma ne papa abranti bi jeje me on pese me sue adwuma nanka papa kwa ko ne huna no no waja wa chiri yo se wo pacify afi wo so ase wa brabo nti wo nsumo Akoma FM pacho mpeso osum me na menya kwa onsumo sika sen pacho se abrabo na onsumo sika sen abrabo na ye de ne eja no mo hwo ma 20
20 30 why de no aka me pese wo kra beka no obi aka say ne papa ne na eye ne yodum tina ma meyi wasi nchen kra wo ho no so ti ase na bre ne papa kra na episi ka die ti meyi wasi nchen no onsu mo say ase wiase ayede wiase ayede de ne onu akwa yi wadwuma onsu mo say pa champeso osum me 40 million onsu mo 40 million pa cha Akoma FM nkra no so pese wana watwe bi ode sembre wo no pa cha nkra no na watwe bi ampeso obro omo 3 million omro na watwe omo yensa omro omo 3 million obi 100 Ghana kumesi 7.9 FM pa cha mama modi am wo friend say odi traffic so go through a chene kase pa nti no onya nu ha no yenim se de tie bia ansa ye sorry no na wadru ha na fe ye hunu esum 4000 ti so be sa kwa kosi onjuma pa cha adwuma ba bia misuan de Akoma FM menem papa ye hu madam bi wo ye won mo botre ana mene ne de kwato ne na so kesi ye ready ayembra ti we kwa kosi na wan na wodo be be she kirako pa cha samba ne samba mba pene age ne nko ade aso ampene so amede ne be she kirako ma me mempere Akoma 7.9 FM ukọ ba akọ mo kan na akọ mienu omo kan na akọ miensa mo ha ma me fo no dodo mo ha wo mo dodo na akra twetwe no wa wawi asabre wo se nkonje na home no ye twetwe kwa na sika kura banka ye se ma metima kwanya me hwe me Akoma FM enye den we di apare so Mansaka Rocket Limited phone royi bia ye pakum capsules no pakum capsules eboa papa enu nti be ma bia ehia bi Jenicare 442 enu so siesie Maa Akos yakumanum enu nti wo bae Mansaka Jenicare 442 ven capsules VENE enu so bia wodun so twa mu yade prostate yade no wonum ven capsules abeboa papa medfagen capsules de ene yedu foforo aba no eboa ma moja de afrisane ye woni padua no emo enu nti nombe sanso na to we fan amro mu kosi form wodi eye medfagen capsules anase insomnia me se wada shane so ema me woda na dwa wontumi ena arthritis waposo no waposo ya na yestef ne ho no wonya medfagen agudifo ma na agudifo meme wonya medfagen capsules na mononom ne mo amo yenyi twinya do akokra ne abrewa no mu a wo nyina akọ jogging Rocket Clinic Limited for ewo Kumasi Alaba Abu Station on this Costco House ND ehwe mo 0244 183230 0244 183230 Currency Ventures ye ne de Zahara enupa abedwa so ye de Zahara mixture ne J capsules no aba na edroway addresses ye ma ne member bema ensansa gu ne bema ho ekurugu ne bema mpompo BCs ne bema no wohia eye Zahara mixture ne J capsules no sanso no oba ekuro gu ne bema ensansa gu ho enemu ensan ya de white ya je ho aboso gonorrhea syphilis bema edidu mu wo de wo fa Zahara J capsules no mienu topa ye ne yenua na wahwie Zahara mixture no 3 cups cup bibutu ana obehwie miensa na de anom G capsules no kotoni padua ni mu a yade ni nyina ebekosha ne so emame se eye anopa enafe enwumre Zahara man capsules be ma wa ho de ne ekofomo ewo mpaso enye paso nkomo enye aphrodisiac awon mama be ma sori agina so akope bie aye ho adwuma da bi we de esiesie ne padua no ankasa ema usi wodada mu se be ma na wa ye adwuma discover fie aduane esi table so na wa mampaso so ayede Zahara capsules no hidi ba mesha your what diabetes element tonchia no no mbe ebebo ne ye papa malaria fever typhoid wonya eye hidi ba mesha o kan shi Draclin herbal pharmacy chemical shop bia munya na 0246 348334 0246 348334 na 0248 569335 0248 569335 Esther enti say oba be ma no eba Isaac edi asem na wo ka kire no pacho oba no bedura no sesi a media me ka kire ne sampeso osumme the person open no what say wo ka say oba be ye ho ade na one wakwa akotena obekro pacho me wo ye kwan ode me fa so de inji ndi se ne sa ne betina wa ware pacho
Mete say ya so one ahunani ga bi neti. Again wa wo mienu esu no bi ankone ne papa. E fa ho ban. Akoma FM. One ahunani ga bi neti wa wo mienu. Na again no asoro bia no ne papa. Wonsu say wono so anware wi. Be ma foforo be ba be ware wo. Nti wonso nkra no so ye be ma foforo ma. Nti e wono de fa to nche wono obi neti e. That's one me chire mu. Because bia so do de be ko. So as I say Pacha. When it's no when get no dada no yere dada so be shia. Pacha no one again wo by me de no mo kan na minji ndi mibusa ni bia wo so one again ejai. Nti e wo mu na efi ayetimi efi ra eba ka kira me so wo hu so one again wo. Akoma FM. Na wo miensa no. Pacha na sa tam na afa ni ma wo we fufu. Ketwana for from. Okay. Bema na enti ye se di asam e na wo ka che bema no. Me di enkama hun se na mfi se obe ni papa ma me. Ama na mitimi tunufo advice na bribia e for my system because nyame na me ware akora. Okay. But nkwasi abu di abu me no. O ya no abepa ma che no dada me a no ja o mabom so no okon. Ama bre panyinu so sa ahepanyinu nti mimi pese sese no wonsuma kwara no no hwe nkwara na se be breso betie. Okay. We zem wo pension minister 3 million kro can me spend more than that. Okay. Me spend more than that 3 million school kra ni job money om de kono bu e kan nko anka wosen komo be 6 million se be ye bitimi cater for the school ni wo ma didie adamo de wo ko international school na da bi yi unse ayese mission but I say international bisa government assisted school ehun niam books bia na o ma metoto ne ade ne yasem ketwa ketwa nzu didie su kan bi enkura ne peduane pa bi wo so me mitimi twa manu aduane na madane amom na ko wa yade o so we free on boyi won si ho even won to me tia kranka last ma me free o didi wo ma me atempa sa na wo bai wonyi ni sem nso ma mo na kwa bi so say okotena nana ne nche no mu yi mani free no so nti yo pa bia no wo ye na font yankora tie tama no usua ye ko so better kwa na ehwe ba adwi se no nko be ko senior school chimuda senior school na wo pass ye ba na resource no ma nti e na o ma me panyi wo na no wote wo na wo ba ye na me se okay se sa na tie dia so betena kwade ene bo modi anape me page mam wo shi se bebe bo dachi ena me de no call me sister ba ko wo bo hu o man be try o fidi ni kama o ni problem e wo kra ye krum ni boy o ni ska o sini fie o magazine no o penu o di akira na o ka che masa na masa nsi wo pesu sua adwuma wie no be ba be hu me ndi no following day na o ba o se o pesu be hu ye no ena sa boy no interaction no ba ya one boy no koy so sana issue no koy because na woman dey no bia penasem sa adwuma a wo sua no na ma mbi kura kan one ne na sua adwuma wo mu fie ni am minua ba pa ya sam wo boy no until say me mani bre a mpese ko publish na me hu ni pa kura na bia me chi no ade no oba no so nche oba ma no se wo free adwuma no wo no wo hwi mu wa mafio ntino na nakro busa me say eno yo nyisa ye na wo in the first bar the nyisa na meka yes ene yo jen want to say oni nukum ni ba no bai inti mi den kana me bom modin bia wo bia tinka wo ma na kwa akosua kente se ba ye be occupy no na want to me pie ko ye yi be from there o school no kwa na Akoma kwa biso sana me okay okay o so no didi kama na ma me no hwe no o hwe ne kama bibia hia no bia ne hia no o ma na dan nyina no odem se me boa ubusa bia hia no dia wo pe no say no ena na nsaka no wo so wo so na minni no kwa ni diamant na faja to so a no ya bomode aboa no o ha dwendo inti me de 3 million no wo kan sa 3 no e so ahu help enti ka wo de nka pesa me nko mo 600 yes se na watwe akra ba ko bia 2 million 600 bosome Akoma this month cry is okay 600 every month almost 600 and that 2 weeks cry is okay yeah me say 1 month or 2 weeks cry is okay it's okay yes okay
na mo hwe adwuma no ye no obenya 6 kan ye obenya okay na 3 million so obenya 6 million ya chemie no say bi obenya okay 6 million yes okay and the train no every week they you make sure that or the beba yes onam kwa so ban to oba ye ne no ebetena say na de ohobia ye ne no aka na wo de wo pa ho a na wanya wodisia no wo fichire wadi shop papa so papa de nani ne nani abre wo hunu Akoma mi ya be makwa bena na pom te say dame ando mako mako dia no no dia ya baba we dia dia ya no ne pa bia wade ye asemo akono ben ne mako akono ben ne pa wade ko mako yankwe wa woni ntio wo kwa wo sen ka hyehyɛ yan yawo ka wo so hyehyɛ wo funa yise toko corner leave ne ba no cross ne bandi di so fe corner leave ne ba no Cornelius was a corner leave ada ya was papa da de edin to akora eto ne onim yankwa asewo abisa for yensan chiamo ene ewie nsu ebiemu na moti enka samria na te se Dawood Scientific Herbal Hospital ai was se asanye so ana yasa ne modi ahia ene ewie na se de yawa da bia no mienu bu a yeye no ene nso yasa aba ne ye baya na eye boko ni nyina ne se ye se ba ni abetimu akyeremo yasa adamase se adansi amudi edifa Dawood 3 state capsules ho ema amanfo etondo no nyamenu no kranim ye yani aso titru ene enkranfo nyame hyamo papa mako enkranfo se si hye oniati na adansia koso eba enkranfo bi chama wo mu mise mako mise enkranfo oniati o mama nsam no chese emi se yeni ho anya wo ne wo ye wo kumase de esoso ho na esie mako mise tese obi obefre bia no ebe bia o se akoma mu nsam ana enkran ana o mete Dawood 3 state capsules wasem ana medi ho dance che obi na we so afo misi medi ho da na say ye wo ya tese na Dawood 3 state capsules adwuma e bono no ma ko nya asam ke 20 ne ye se ba nya ba betima che se pe Dawood 3 state capsules ni bi na usisi na eye o ya no fa di dwuma na enema nkoso enfama but wo tie me samre o hwe me samre e bia usisi no atena wo so ache sa afe baako enfie mienu enfie miensa enfie du ana boso me bebro de ho me paacho woni pro ana wanya brem je so ya ne se ya hyeda akokwa ye brentu ahodo kese a e wo sehwe emu ana yakotete enubra yakope enkohini yakope enhama yakope te se enwini ahodo bebre ana yakeka ede abomum ana ye de aye Dawood 360 capsules na Dawood 3 state capsules no eye sisi adwuma mesi so yam eye oya enkoto Dawood 3 state capsules so wuti eye oya enkoto Dawood 3 state capsules Dawood 3 state capsules Dr. Dawood atodo bo aseda aye ediamo obia otnasia na ni sisi eye ne ya obia otnasia wontimi ensorry obia otnase eche na ni sisi eye ne ya abona to demo wontimi enkwa adwuma no sa nipa no ani ye kan fo Dawood 3 state capsules edi amano obia ni sisi nti na wadie eguo obia ni sisi nti nikru eja no obia ni sisi nti mepacha na yire ene ne nya fan no ye kan fo eye Dawood 360 capsules edi amount ebebo aya pa na no obi frame ana mako obusa se na Dawood 3 state capsules no ye de power na ye de bo adwuma na mse be so ye mfa bo adwuma but sisi ani mo adwuma sisi ani mo adwuma mako sisi ani de ye adwuma bibia no so atase nti se sisi no emre sisi no entimi anya adwuma eti se de wasa kapuma na wanjemu no so eti bema de obi wo house ma yemre wo mpem to solia no konom nsa obi wo hon ma gese wonom taa obi wo hon ma gese tese ensa edin eno chana fo nuoi ana solia wonom na a doctor fo nhwemu kyese mako abrante a wanya emfie aduonunum abrante a wanya emfie aduasa a wo se wo ye osisi mo adwuma no na ogu chana fo nu so se me pese me ho che me no bada me ho che na wo no pressure na wo tama ho be ku be ma bia wuntumi nya adwuma
den wo dia ye Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules ma ko yesi ni madwuma asa obe wine 360 no obe wine 360 no atepa be kwa wine ne papa shi no abusham pacho bomoden na friend Dr. Dawood wo do fast doc misisi mesi wo be chiro kwan obe fa so a obe yusu aduro no anaso obe yusu topaye no obe mene anopa mienu awia mienu anwumra mienu na wo ye obi a wonim twiade a na wo de Dawood ointment no adobro asawa na wo de apeso wo de twa minia wo de senkanye bia ene namafo agya na bia baby na ka wonya baby amframa bo ana sabi mpia de asa wo so wo heniema ebe pia firi mo ba ka be ka se se me bre akua so be volunteer wo so be ma bia beto bi na ne yira peso ontua wo no obetua sa asem na no kan na so asaka dim eti ma akua se wo ye bema e bia Dawood 360 capsules wonya bi wo de amemena ana se adu ointment no eso na ointment no beso oditua bema bi ho mu ni matua Maa Akos no ankasa ma akua we ma akua ma ko udwane eti ma akua so no ankasa agya to bi se ene wo de bra obetua wo esanse adonu djuma edi no opese boa Ghana fo nyina pacho fe Dr. Dawood e wo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 eye Dawood 360 capsules and ye kamfo na ye diamond me pacho bia we driver ni wutie me wotena ka mu eche ufiri kran obesene kosunyan no afiri sunyane no obesene konkran na akotakwa na akoha ni nya usisi ye wo ja me pacho bomadema wo sanka Dawood 360 capsules ni bi na ebeboa mako driver ni bi adanse ya na no ofre odi ye na bro management aseso osini sisi aye ni ye ko bese abusu isi ani eti car na ye so ofre kumase no fanko eye brekum no ono go antimi fanko woduru kumase a e so obi so besesa no na oje eti amasika se bia 10 million na wasa ne nsaka ni ye chem ni amani pa no so fa sanse ono go antimi ntani sisi ne so enfa enkonko duru brekum na te sa mana katua no so ayede ate na wo so wo tika mu a wo mu eduru eye adwoso to mu tinchim radio na ne koto Akoma FM ana wo so wo tie to wo tie sa na wo tese ye ka Dawood 360 capsules WhatsApp no se me to pa ni bia so enkon so se de Maako esi ka asemi die mami to gidia na mo na me hwe Maako me so ko Dawood 360 capsules ofe Dr. Dawood obusan so onim tua no se an wo yere nti onim tua kwa na yire be de ebe tua no to Dawood 360 capsules or Dawood ointment and no use ni nyina edibomu Maako asidanka twedi amponyankopon se o se obia otufiri Accra ontimi nkobrekum no se otimi kobrekum esa dan ho esa konkran enu nti asema wo kan na me de pa wo so otu gidia na mo so wo so wonu nom capsules ne bia na no so ojo mai so gidia na mo na beto Dawood 360 capsules ne bi ene ointment no na emuo be patcho number ni bi no eh 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 886437 eti eye Dawood 360 capsules esisi mo adwuma ebeboa ma osisi no emu adwo ebeboa ma mpacho adie bi wo honoma Maako ne de sebeye obi na atu aduro me kai papa bia na wo nkawe district assembly honom ono kwotena akunya so adwuma ma Maako ontimi ntra akunya so any 5 minutes esisi mo hyehye no wo se atu na aduro wonam ye titi ni sisi achi emoja pramo no not ho adeya ya to na dro say ni sisi ni mo ye kro sisi ni mo ye kro a wo so pe dro nim no o se ya to na dro no kwota dro ma no asa ba fie na ni ba no ho so no ni ama no kwele letter say ye ba be yi na di imagine and adwuma ho de no afi wo te Dawood 360 capsules no smin konkoto bi santem wo se wa boka malamfo mo se ya to na dro a ya titi ni sisi achi wa boka ko be say 80 million na okoto Dawood 360 capsules e ka obe 100 cedis sisi ni nyina ye de eko
nam say ya so this one does so nje na dwuma wodi na so waka wo say anka malam bi ka chen say ni sis na ye ne maame na ye no kwanko gidiye because na ho me tete ni sis achi moja o se sada na tete ni sis achi no sada no kwa da won kwa da no wantimi anakra wantimi anakra ade na ye ntobo kwa da ma no etimi sew sisi ya de ya ti obu ase ahye danka se ya ye sisi ya de do e de aba eno ane dawu 360 capsules e ye topa ya ye memene bi na beboa ba cho dwadini kwiani fitani mesini driveni obi bia obefa djuma beba no abre bia so no kai se enku a wode besra no Dawood ointment and the boa ama hututuo ni ade nya no efiri ho edimam ye no aye brenti bi se ko kanhye okope bia to ye se ho aye na wanya bi oso ko kanhye to kwa okope bia to ene on phone number is here on phone number is here na yensa mn bi patch numbers no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 mako baby eto adro bia ododua also pe Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules nyame ensha mi na be mapabna ya besan eshi adasene na mbom no as Parliamentary regional NPP chairman chairman odene ho kwaku apia papa metu won kre ho koka miami koka nti chairman ya ba no vero ya no mate wonka ya mu ana kakra na ya mfa ne school ya ne kwa ya be video ya be ko school mo presby ya be ko school mo na fe ya kwa ko video wo yi ne niema ene yate ya mu a ne ya mfa ya nua ba no ko school nti aspiring Ashanti regional NPP chairman odno kwaku apia koka papa ya no mama Akoma FM wo de wani swade hunu a se wo beboa nkofo nyame enhira pastor mame mo ha joso na ne kwa koko memo ha ye na ma evangelist memo ha o ya na o jo wo bi di message bi abo se mako bi sister mama say why abortion do do say because no kwa aswo hwe na wajime maka adie wo dia be ma dia ye we so when me chira sa wo da jimi this was a let's get down from back on the leave Akoma FM and Pastor Julius Esther like sex when you finish from Nkoko was say Esther like sex or no message ya what they abandon no say Marco the girl is so I said the girl is so stupid description they describe I the one year na me describe you from Evelyn Tadi one also message or the buy and also oh my God bless you too na just say I saw also good afternoon Pastor Julius I feel song go ma your new birthday in front of Alexis the godson wow okay and then the birthday pa Alexis Pure FM. I would that part. In fact, on certain mean birthday say, but we didn't have to dinner. Okay, I don't know. Alexis name. Happy birthday. Come up. Amen. Samso ena yenia kase nua bema yene no aye adwuma che pato laundry service pato ene yene ba ne second born operation say pato Henry Jesse Junior pato we dia ni ba bia wa Black Child Academy said they were now OKG2 ya badanya 4 years ene I school Black Child Academy e wa Greek OKG2 ene ye ne 4 years when papa mon kan chance mu ya ba no yes so aduni sra de mabo free mama akola bia obeye penimpa ya sha Stephen Mofras ya no so na ya no se ya hunu ni ye di afa ya no ene ye twam Yesu di mo akola be nyina ba ye di Awurade di asoma no e wa asase so abayi nsra de aboa edom ama nipa nyina nyina so mfa so amen yanko ye first story no eso Akoma FM ena this one ma assembly areho bia ya na me say want no get no want akola wa ba wi ase anka 7 previous amanka wa bin say die ka ye hwa akola na boy home modern say
na nifa ne bi betena me hu se me ba no na no abante e oba ya owie na okọ university ni papa mfi na owie ya oba hai ane ma be ndi ba ye akora yesu ama school ko no SRC president na so na ne papa atna sama on hwe no fi no nso nyame adma oba hai nyame bie kwa ma akora ma na nka den e be ma papa wo ba na akora ni ma de sa wasama to na to atwene na sister wa ya de pamfa san ko mo se wa no but watimi afan kola ya hwa wo mo amane enkola na wie school akora wie GHS ama oba be ko SHS ye da na senya mi nsira na baby a papa no wo bia mama me de bia na me ka se nipa de ho wunya de ne ba wi ase na eye wadwene se wu gya wasade a wa odu abo na wo body ato no wa damena na wo bon kire se oba pe oba so mu da achen wanyini oba hyew oba tota de ahyew amu oduani adie mama nso na de odi ye wankasa wo ye manti wo obi ma ne mwawo de bia ye kan kwame yuji no na afo ne ade o man hwe o mama radio station na so be sine chim pe ba no afi no so wo ba wo ba bia wo ba ba hwe no abante ye kema o ti radio hu tie o ti radio hu etie oba ba be jinkola na hwe wo mo no ototo ayampia na ne daache ana obehunu every say akola nyame adoma tiefo be boa mama wadawroma ene chama koka no ne chama wontunu wo nyina ba boa yen na omo boa ya me bi wo mako school na abofra wie eya ene vocational school be wie no no ono atimi ya nyoma bebre afi na abofra no eyiye no na afa no tutuntum abeja sa me na wo no me ba no na se nyame wotasoro wa bo ni su na bia yo nti mama baby owo bia obeti omra na ye ne ntena se na hye bi wo no because oye mbade untimi ntono ntonchene na second case akwa it say na mo kan second case yes be ma na ba enti me pese be ma no ebewura mu kakra na yati na no asem kakra na fe ye hunu ba bia ye de asem no ebe frenti Israel momodia na efa ne bra yiko seasoning powder we ye Elon Spice and Trading Ventures wonum spam ye odia bano na yiko beef seasoning powder no with the steam na twedem janoma ponche nam no a ebe ye de ebe ye hwam ebe ye kama ayiko jollof seasoning powder entimu a mo ye orders no caterers no we because of your wedding engagement na party ye kra no momra na mo mesti mu na mo a chese wo de ayiko beef seasoning powder na be ayiko jollof seasoning powder so won so do be good jollof ni mo na ayede ayiko stew seasoning powder so the good stew ni mo stew no ayede ye papa na ye sham for 0244 160750 0244 160750 Edwane supermarket mo enye na Beba Center chafo banyare wanyina na Edwane no Beba Center de waje award enkasa no ndompemu ayeresem award de waje sanse eno no oye expert ewo mu cancer beko Akoma FM ebeboa wiye pa stroke edam gonorrhea syphilis stomach ulcer ebeboa wiye pa shane so ema mesetema community 16 la shibi ye ben Bowers Club Kumasi atonso agogo ye ben agogo hospital no 0272 500012 0272 500012 papa nti de kana se oya ababawa na dwena no obi okaso okota 30 years kwa na wonwa chese 30 years na say ase 16 years for adwena da witri bi mama de bia ye kasa asem se hwe emema no ho enye omu nyina na sabi omwo ani so o se akonko ana nyansanko nti na kono ba otunye bibibia bi nti wo hwe ya obakasa bia ma du kra adwen se ba ma obedi machi a obetata me amemfa me ho emma na ntem no ani otimi di machia 6 months 1 year no na so samede ya oye bema papa obebo mama me obi obi eja kokre modem akoya lwala 1 year edina chia sum kremo 6 years woni ne dawie sa da na oja na chidi kokko enti mama ye nyanya dwene sa bema no wo ba enti mama behind the scene no ya ne beto so wo na sa ya papa so wan hwe nkola no eja omogu papa no so okay I think so we will tell okay so was a rich man in his right senses would handle his own daughter like this. You beat her to the extent of max. He must be arrested. The girl shouldn't forget who helped her when she was indeed the the Jude Potson Johnson Johnson wa nyame show bebe na yankwa tell again na wawo oba enkwara miensa odi o mabawi ase na onhwa wonom me pa cha onye je mani abre na aha
mo be say again as my radio ye ne di nkomo awie pacho ya twa wo che ko mo kwa do no enti die enti na hwe nkwa Akoma FM we de bibia me na mde me ne wo na case ka bi bai azam kaza che no nti na okoma mo do okoma mo no me na me no kwa no ku school me send this ka mo no a obi so mo a mo odon kwa no ku school nti wo man ma send this ka ma no no ntu to anya makwa de e kan no no nsa ba beji ye de ge na nsa ba beji ko me this ka kan no de ko sa ti one day me de ka bobu na me ka no ko maintenance ntu mi gina ma ya fa se fitamu ana no ma bi frɛ me from first man for scan na me fire say aziki ni ana na me say no say oba ni Israel na yishi me na me say Akoma be FM tu sini no ge ne papa na na maame aba yesa akwa ni di ntimi de oni mi da ntom om no kwa ni ba school mu na om do no man say like akwa ni yare bi si a om frɛ me nti so no so on chome hwe nkwala no ma mo nsa nkwala ne de edi nti mbuma no nguso na me hwe again bo mama ne na again nim again bo mama ne a no kan na me semati oh eti wista no ba ginya makọ ma ntehwe me so me se me ntehwe no si aba no sa ba ginya makọ me ntehwe no frɛ me se nkwala ba gye de ne ma se bo am tumto sam na ne nka kan e de man diska kan na me man no de sa no to no wa bisa na this god way nyankopon way oh nti meba mama ente mpesa mo kasa yo to semina de brenko na we mama nan kasa waka mi sam bi fe papa mama nan kasa ente mpesa mo kasa wi aha me pesa wo kasa na mo so kasa aso mo sole ena ma aha asa me kanu nti owana na me ye de me ye no madam no e frame ah nti wona am so no ge no oso to school bag ge so kan obi anya de en kire me se bi si and the school bag ndo yame me for school bag ne ye de Akoma FM and the mambo na mane me so mayi mani se me ye de me bi sa no nto me face kan ye de en ku biom first man face kan kwa no ma me ge no ma na frame me en kwa ni school say na waka na mo se kwa de me mete ya no me so mayi mani se bu me ye de me ntie me se no me face kan ye de en ku biom en ma face kan ko mo frame obi aso frame ge ne frame me se ma mo e miniska na kwa na yeme ma no omo na me de me kasa che me na kasa man kan na me kasa che again girl ntu nkom bisa me se bo oh de nti so kwa na ye de enye oma so mo ni agusu na me adi nti Christmas be di Christmas ni mo na ma me frɛ me se ma se ne gawi aka chen se bi ge ma ko fa no ba twum da mu nyama na me se o ma me na madam fo na ye de na dedam na ye de no bi ba twum da mu nyama na ho na kasa asmo si we ana ge na ma me na kasa asram se ma ye no kure na ma gina so na ma so no on hwe nkwala no na ma from kom me hwe kuma pe so 160,000 na me so ma sente me hwe me 7 months no kasa ma ko ni sika ma me boa me ma ko ni sika ma mpesa no pressure ba mo ntina mbo amane no sei na ma de martin nti gina so ma frɛ gɛ no ma do nyame kata so no gɛ no bi ma ka kire me se me frɛ gɛ na ma gina so nse ma gina so na frɛ gɛ me se ma mo we sente mo ko ni sika no se mo san kwa ndi school sa akwan ya me ba anjo mo san kwa ndi ya de e wo school mu on ti na me ya de me nhwe na wo ba ba ginya ma kwento mbo mama ne ah ni pa no ka kire me no o ye kokon sani won wo do ga no yusuma no onyi se ma mu gina so o ni mi se ma mu ya de e gina so o wa na ma e gina mi se ma amoy me no wo ye no edi be first born edi 1 year 7 months o ma be me ba pin no me no wa konsa me no ti wa konsa from ba bre me kofa akwa ma akwa no me kofa akwa ma akwa me kom kesa akwa nsa akwa no se me sa akwa na be do be yare se ma hwe me ba na opa ni akwa be yare sa na me kesa se me mo kom kan won kan kra unyame nim ye me kan nim so ka sem bi tira wo namfo ye ko ho no ka che wo namfo se father en kasa akwa no ye tina wo ba puna man a me kan se me kan bo na me se no yare akwa no yare nu ko to me yanti mo ma ye me na me wa tell so one me ba 7 months so about 7 months there for back me ba 1 year 7 months so about no there na for back there say so one for akwa na nko there ma me unti am me kasa ba so kasa mi de o keka no me kasa ma da me aso me kasa mbi anyira e asema ma twa anyira eti before omo besesa una ankra no to omo de Akoma father I na fansen menya father menya mother madam mi oto omo de pay say no me ana be 9 months
wakwatena me otram chen o maame otu won mu din pepe no mu Israel na man Israel nti o ma o mu nyina hu se dia wo dia to akora ni oh ma ja se me kan no ya wo akwara no onye me na amanse no okoma no maame apam no no tu ase me ba bi no wo watena maame wo me nkwa na watena mo apart from scam born no na mo odin kakra na mama mbefa akwa na we ga na ekọ ewo koma mba ya nko so de na afuna akwa no ba kuna be 1 months because so de no ko bi so afọ so mo mpana na fa na ye de ekọ na be po epene sanso on fa akwa no ko enti wuto ba o first born e din say metene e dey Israel ono Israel and now second born Ishmael and third born am de papa na metene nche no e fa ni papa sie du nti me ya na e fa me ya na e fa baba sumala okay na before papa yi ebesesa enkura ni din no na wo hwa wo ma mpacho bra wanim better na wo hwa wo ma ase me kan ti me say ase me kan no me say tasem ni o asem me tie ya o me ko ba bia me say na me hwa akwala no na me hwa akwala no ti me hwa akwala no nti o ma na mugina misi fitamu ana nipa ne ya de no ma ne frɛ me o frɛ me no na say eno se mo sesa akora o ma sesa akwala ni bi enti me bi sa say na obi a obetu badin na bi a papa ana oba no abeyi edin na free nkoda ne so no na che se papa na hwa nkora no enti bitimi dia bufo yesa te me bi sa say before papa no ana obeyi edi a wode to nkora ne so na free ho edi wo mo no dia wo pa so na wo hwe wo mo ma na me hwe wo mo na wo discuss na wo hwe mo say na wo hwe na wo design na ko wo so me na wo design na ko na me bre enti now the sign na ko mama to boase ma now the sign e wo me ka say me pa to kura no won can you say it pain finish me pa to kura no na me ka say me na me ko wa na me boa na won ko ho na me ko na ko ba bi oba yiti no na me ko me ka say na me ko wa ma enti na wo send sika onwo nka sa no me to yama kan o ni se me to bo na wane wan na tie wo sa be na ne wan na tie Akoma efe na wane wan na tie pacho na me ne ma me ne papa na tie na wo ni o mumie nu nyina na tie pacho no ma me ne o papa na tie okay nti sei na wo eniema be na wo kwa totoko sika sei na ade ka ho ko okay ma e won so yi ni so a metum to we ni se me na ma to se me di sin yama ma to pampers account to bo ba me se adwuma mu ode ntubo 1.2 ka gan tun ka cham se sika ni so a between 1.2 thousand man na this can so se man 1.5 na me so no 50 cedis minimum ma me so ban na fa efense 1 million ona to ano madam ko se ubisa na ebisa no me twa ntro Akoma efe me ni me ko no one motor sem na ne pampers ma me ba fie krampo de no ma ne be kire me maame odi sika to so pacho odi sika to so na me de kire me maame odi sika sa na to so pacho satam no tos seminar near you know the 1.2 netos na me ka so se no the sika ne fa ma me so nti wan kasa de wini mu sika abrantie e deba pacho somebody kan kwatena ma mon no the sika ne fa ma me no the sika ne fa ma me na me sika mo we ya sabe na ma wo mu ma me ensa ne nyina na me se ne ya wo na wo enti sika no na we ye ne sen de wo de ma me no wo tumi be 3 so bo no 1.5 Ewo 1 million me ka go 3 weeks about 1 week bi tum frame sika no wa na me se ma adwuma mo odin ebo na ma 1.5 ebo 1 million na me da send nti me ache me tisa mo asan kwana ndi no na me so esa me hwe nkwala ni bi ba na wote de yakoso wa ha no na me se me hwe nkwala ni bi nti me pasa na pasa ge anything there na wo bi sa wa yire twice na me yire be chem say what the 1.2 bi e ma ne pro ma so 1.2 na me na me o ka chem me si me o ka chem na no anything ma jama I don't wa daji mo kwa na every o sha gora ni piem mamu e na ma wo bi se wa sa ka sa da ya patent na wo kan ko wis kan ma me ke ya what I did go ma na wa o ka chiro ma te no wo ji fa wo ji sika fa o ba ka a to ba bi wa no na ka ma te asa me kan wo ma me je asa me kan wo ma asa me kan wo ye ba o da wo de trase ye na o si wo tun kore ndi wo to wa no pa wo se ba ma ne hwa kwa na wo papa ya kai o yero na di ya sa se nko wo kan no
Oba no sasem say o de kasa papa o de atobo ase me person kasa yie na mo so me kasa na asem de na asem ko eno ye yawo o tie na ko mamu nsem ju na wonim o wo so beja no pa ma cha o bu di mo beja de to am no beja me pa wa cha ma o bu mi ta kasa ga chiro ke o de kasa ma o pa ma cha ma wan kasa wo fidie ni se wo tina wo say ya menti o wan kasa wo fidie ni mu a ma kasa me tete ta se me ka chiro o de tete kasa so baba we no na me na tie me na tie me no bone papa ye nu na edi dwuma na obe ma ti ti asem ni o onu ni me na tie fada ye di fada me we say go say bo me on na tie me no bone o ba first one o ma me hospital nsi ho to on na mines me ana me hwa kwara ma we bibia no ya to bisa no me scan bo no mu ye de mo ma me fa third born o we the hospital it be 3 days o ma me nsi ho from ma me nfi ma me ho ne ko o yi akwara no ho ne ko fa me tie wo be ma akwara tie wo fede ni wo twa pia no ho ne ko fa me ye no obi ansi ho scan bo third born so obi an de obi ansi ho na me de me yi mani nti me o ge na ya ade wa ya sa me fe wura kwa ya de aka oka messages reading oka onfi me kasa onfi ena 1 2 ono so to ono anim o ma me frɛ me a ma me tumi ba fie ofie na yatim no o ma me ba fie yatim a o se bibi nsina mo ye de enkyere me bibi nsina mo enkyere me so me hwe ntuma bia ye de bibi nsina mo enkyere me ena me do ko ma o ma me do ko ya no me hyade de me de ntare be ebi na reka ko ye ntim ba se me ko na o makasa kyerɛ na o ye de o sesa wande me ye agima na ma frɛ me se oba abefa ne banyama ena me kan so abefa banyama dia ende wade me no asem bia kan obetu abefa banyama nto fo ba bisa se me kan abefa banyama ko hwe niema na bisa na kan abefa banyama ko no o kanu bisa no me ba wo no kwen no be so be kan anaju be kan ya wo fi wura ba wa na mi ni wono anaju nyo ne na ba okura bag na wo de ba papa mo de mo ya di fi ho de o ye de ni na papa di asem wo from computer o de ba sister di ba bi akwa ko Esther ubeja o yesiko se be man sham kwan o papa ni abri nyina na se ma se na what is it about first o ma sa ko ni papa se sankra ni din do first come before papa be se sankra ni din de no ma ko risk bi sa no na adam trust papa ko na dia no so kan be Esther wan kan kire to bu ase asama na kan sa no to bu ase na oba no enka be man na aba no mama no kra mama me se ni ska mama no kra nti bema ni na aba no fa mama so ma ya mo bema ni na aba no se ayade enye no kore a no mo be ko so ye ti no waka na no ato kwa me na ma hwe nkwara no oba be na ma ka se we wọ́n jí sika fún ọmọ mi yẹ sọ ọmọ mi tiẹ ẹ náà sọ ọmọ mi ń sọ ọmọ nkwara papa wọ́n jí sika ní bàbá kẹ́kẹ́ ní bàbá kẹ́kẹ́ ní maame fún ọmọ da ok o de mi fa ọsẹ school bag mpabọ yẹn náà wọ ọsẹ fún ọmọ ọmọ bisa nọ mẹ fún ọmọ ọmọ mẹ fún ọmọ ọmọ mi ma tọ́ school bag tó bí ẹ bọ̀ nsọ wọn ni mẹ fún ọmọ ọmọ ẹsẹ mẹ tún wọn mi na mọ n bọ bí kò sẹ́ndì wọ́n kábẹ́ wà bọ̀ àpárá nọ. minya jimi mi se bebe fa ko me fa na sa no e de ase na hwe na wo ma bebe da wo ya ma ba ta press 1 year some 1 year dey penyin wo na sa fa ba ko so wo ma pa wo de ni di wo penyin wo na wo ba ko won ana penyin wo na wo ka me boy wo hospital e de wo hospital na wo ma me ko hospital wo ko so ko kura de ha wo ma na me yu ye first born we twa amma mba e we twa ko ti wo so ka sa na me yin ye wo ma wo ye yin wa no wo twa you tell what you want. Esther, as well as I some talker.
Tell me what's question back. Who will you catch a question back? What are you doing? Mr. Moore, you just are not you. Mr. Moore, you know, Mr. Moore, you know, Mr. Moore, you know, wọ́n sẹ́ bẹ́ẹ̀ jìbìjì jìbì wọ́n wọ́n náà jì báàgì rẹ̀ guọ́ wọ́n náà jì mẹ́twẹ́ mi kọ́ àná wọ́n náà jì náà kọ́ mi jàn wọ́n náà kọ́ àbọ̀jìṣẹ́ náà òdi yẹn náà sọ wọ́n náà kọ́ nísọ̀ bí ẹ̀sà kọ́ ẹ̀sọ́ kọ́ wọ́n náà kọ́ sábẹ́ mọ́ kọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ kọ́ pẹ̀yìn wúrà ọ̀ṣẹ́ nu mọ́ sọ̀rọ̀ kọ́ pẹ̀yìn wúrà ọ̀ṣẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ kọ́ wọ́n náà sọ̀rọ̀ yẹ́dì ọ̀tà ṣẹ́ mẹ tẹ́ pẹ̀lú ọ̀ṣọ́ fún ọmọ kọ́lá nù ọ̀nà mẹ ká ṣe ọ̀nà mẹ bẹ́ẹ̀ kí ọ̀ṣọ́ ní ẹ̀fìn mẹ́ni. ẹ̀fọ́ mọ́ ọ̀ṣọ́ sọ̀rọ̀ yẹn náà yẹn sɛ kwa nsa baka no obere ka cho ba so ebi ta ni yesa kwa nsa baka ta se ko kai ko fa nsa ka o ja u su ja se u mbua dia u mbua dia o ni mbua dia o ya ni mbu ya ni mbu o ja asem o ya ni mbu ana asema ka nsa no do I give them ja me show me nye to be ka na u timi ha oni nche me ha oni chiro o ha oni nche me oni chiro wati what do we o be fi o di ba na juro o di ba na ana juro wa fam wa juro da wa ka fam wa juro da wa ka da fam yere mako ada mi first ada ni para na amna na wo ni para amna na wo some discussion so first discussion we some kwaya asuma ka na sa na mi ni sika wona ya Akoma 87. wa sa kwa de so ma shon kwa wa sa de so ma shon na ma shon kwa na me sa ma si me shon kwa da miti baby mi ka se me fa kwa me sa ma si me shon kwa da nche wo kwa sa ma si me shon kwa da miti o mi ba o die o ma bi na nche miti o di ka ba ya o di ma ba se so mi se me de wo be na pressure wo be wu na abaleti ho asuma ka ni sa so won me ka ni say miti ase wo be na pressure na wo ba no na no fi yansa ko no ate ho nothing concerns hey fane ho me de mama no ina wo mama ne ka no ko wo su ka no ko mama no bibia fane ho mama ne ka no ko wo su ka no ko ndo ya na wo ka no ko wo ka no me so no no meba edi enti na wo sesa wonu ni din no edi mu de no to ho tie de me yan se what to din nim nkora ni din I don't know anything about them and what do so ba na ana me bo sanka wo hwe nkora no kora no anka wo sesa din no mebo come sesa exactly come sesa meba entitie I no we right papa tie enti no wo kase enti no wo kase before wo sesa din no ena no wo hwe nkora no wo bayi kire se wọ́n before mo bẹ sísẹ dín ní diẹ ní wọ́n ṣe nkura no tiẹ diẹ America yẹ. mi donya mi twice pẹ. wọ́n bọ́ ní ní bọ̀ ní bọ̀ mi kò. báàgì bí o sọ wọ́n ti bẹ mara wọ́n ti bẹ. debi ọkọ ẹna bẹ ká ẹsẹ mi tọ báàgì náà wọ́n sọ di amani wọ́n sọ di amani. màkàrà mi dà mani o mẹsì báàgì ni gu ọ ọ bá sọ wọn gu ọ báàgì ni bàbá yẹn gu ọ ní wọ́n sọ fún ẹni mi fà ma ẹ̀ ntí sẹ́ wọ́n máa bẹ tẹ̀ ẹ̀sọ́ mi yẹ nkọ́ rẹ̀ dọ̀ kọ́ nkọ́ mẹ́jọ. ẹ̀ mo bẹ kí sẹ́ ẹ̀ nkọ́ sí àti ọ̀ka papa so wako ye ye don't tell me nonsense what don't tell me anything who see makoye ma ye are magazi mpeska magazi mpeska eso do better me here nan ye person who and for my brother bema efisa wo fa rock for duro pakum capsules wo so ehunu ne sen
Mr. Mame why na eya kuma 87.9 from akuma mu nsam dwumadie no since when Isaac since when na on fesika emra kra no 7 months 7 months first kan ko mo bosume nso ni Debbie outside bosume nso ni wo fa first kan ko di na first kan ma omo o ma ze me kan say me no next kan ko to madam ko from ko boss amane no na me discan here de eko nti no oba na pese ge na kasa no de ebi na no ka chem say oba pa mo no ma me akọ ese nkwan ne de edi oba be discan no ko be discan ko nti me to bag ni pabo no ye no na me ka che ne so no oba so be gi bag na me fa ma no na nkwan ne ye me ma na o si de ntia wan kasa won so anka bia ye de anchire me so man ton bia ye de anchire no nti me ko me yesa me mbisa no me yesa me ye de me mbisa nti Christmas ni mo wana no be ka che ma me say me show me ma Marco for okay. Yo, Onia TV, yeah, commercial break. Ewo, Onia TV, abasisia. No, say, also show me ma. So on the catch them mammy. Well, no mammy is a friend beside me, so ma. Na what said dinner dear, faho ma. So I know it didn't a before you bet me a trans near combat. Say a deaning tino, mention and cranny innocent. So yes yeah enkrano eye innocent wo muntimi ni omo nana enkosa nana adan omunni say no mbetumi nti enkrano de wo be hwe o ma na mum kro pepani bi na wo de atopani nanim o me ma no ebia ma ase asesa nkora ne din but se yasesa omu din ti me hwe me ma de Isaac anu adan ma asem mbisa hono anu adan o sa anu mo din o asem mo bisa mo no akwa we woni ni din ayasesa no ma Akoma di 7 years. Say madam na mbo mama ne ya. Anka say ma se nkwala ni dia. Say madam mbo anka say nkwala ni dia. Na be hwe mo sa nkwala ni be yin no. E wo me matu kwan ma ko bia mam so. Me fa ma ko me be nkwala ni dia. Na we omudi na we dia your birth certificate. Mo na na wo so. Ani na wo so no ma ko sa dia. O ma bisa. Ya be hwe bisa no. Me na mo ye bibia. Before we be jan kwa me hwe 7 months mo ni no. Na we ye wadwuma kama. Bisa again, this come again, Uncle Sana, ma'am, this come again, Uncle Sa. Want to be a case, Kadudo, I said again, mammy. Ma, get mammy, the particular, me, Uncle San, or home loves it, you know. I was oh, to me, frame, say, we were to be one who couldn't choir, or frame, and always Casacasa. I'm saying, I will turn a carriage, my, you know, and yet, it's a person. They were 2 weeks, but I send 1.5. It was 1 week, we must send 1.5. Grammy, sir. It was 1.5, I send this 1.5. 1.5. We must send 1.5. I said, me can. It was a woman discuss about Yam Sama. It was 1.5. We will call you crown, so I'm Sama, or the G. Wrong. First time the Magano, into the Magana, get Mam's scanning here, Ember. Oh, into 1 year, some of the fat mammy so. No, could do this. Remember, send this kind of mamma now. No, my friend mammy. I can so on an idea. A number of backwards, Uncle on us and this. Okay. What they are trying na ya 1 month minti amabre ewia ye papa but bosume enkura miensa na watwe miensa na watwe mienu 1.2 no 1.5 de fa Isaac papa nti ho membre no enya ya be mame sese no na woni bi anka akọtọ papa ma me nkwa mo me hwe ma dio papa mame sese ya no mo ma ye nkanse bi nkyere ye mrante ne ye mabawa no a ba sese ya no se unsoin se wo behwe ba enko se wo kondo so no oba beda wo kondo so no oba beda se yewo yenuanu mma bi wo a e wo de wo ko awo mam na se wo ye wadwin so oba fo oba ne na tena se woni ne ba wo dia ye wadwin se tokuro bia ye wuram bia no e whole responsibilities wo ho why wadwin so oba wura tokuro so wo fa ho akade dia mum ye hye no so e ma no so amoba no a sebi impreduous excuse my language say ofu bia no abia wa ha mama nipa guru bia no abia wa ha mama no je say eno na madwene ho amenti ase ade no wa nyusu ni ya oboka wo nyusu ni ya eso ba mfaso ma na kola wusu adwuma na wote ho saa wo miensa be ma mi ntimi hwe no but me pasa me katra papa ne say wa we ya ne ba ma ne sense for obe ne si wono krama waso madam bi krama ba so asafo ha won we krama wo no okoche ni fancy to boot
sɛ wɔanhwɛ ye baabi a bɛkye wo ba no wo nsa bɛsi fam papa de yɛsrɛ no wɔnya abotrɛ na aga no wɔda so apɛ bɔɛ no munhyɛ no nso saa ma yɛnyɛ nhyira mfama hyɛ ne so ɛma me Daniel Ben Trading Center yɛde Daniel ba mmɛhyɛ ba malaria fever typhoid jaundice so na meyɛ ahona mmerɛ Dani to ne ba mmɛhyɛ no nso woni mogya Dani natural back capsules mɛmɛduro wɔno mu wɔn mu sisi moden Dani prosta ɛno nso ɛyɛ mɛmɛduro sada bua prostate no support no mesie ba Fred Mensa ba samenko eba pidank eba ɛna afei adom chemical wɔ santa sɛ fɛ 0273392877 0273392877 na ɛma wɔn sa ɛnka Daniel wɔsi deɛ wohia no Ghana card na wode aba abaje bossia Freyan ewo 0596 920833 0596 920833 Open world class television air conditioners washing machines fridges and so and your TCL electronics ya wedrum ya beme kom ho 0546 258047 0546 258047 million ba kuna do fefe apomo nyamia do Maa Akos okay ya nyamia se faye tu eko Piwak natural the 3P garlic mixture. Yo, me da say. Ye matiefo nyina aha emobibia akwaba edeba Piwak natural emreso. Na sadie ye ni hia ye wada bia edi apomde ho enkomo no. Enenso ebre no aso say ye di apomde ho enkomo. Na 3P garlic mixture ehon komo na awie ye ne wo edie. Na se wunya bi na so no no mu a eduroi eboawo ema woni pedua no tumi se wasipi esita kasa eboawo ema onipadua no ehawo nketenkete ne yarwa nketenkete a ehihye mu a eni wodi asie no ebetu asie ama wonso ahunu se ye waduro ene ye wo aduro na ye ka 3P garlic mixture adroi se wonunum bia eboawo ema se emoja entumi dia frusane yie ewo nipadua mu a ema moja edia frusane yie eboawo so ma oba wo fichi kro ho nsem eniema koyie edemaw eho na wonsa ene wonan na ayetitiri eno so ebeboa wo bi a wonya stroke mano 3P garlic mixture enonom ebeboa no amane manyina akoye ediama no wo bi so na fu aye kese eno so nya bi na sa wononom a ebeboa se ya ba adwuma se bepo akodu fie ne ya bre se wonya 3P na anom a eche se wanom afaduro wo beda saa na adeda wo kama onipadua nyina na se ohun aye wo se fom obi so honom a wodwonson 10 se wonom 3P garlic mixture ebeyi saa ho nyina ede afri ho na edroi boru pharmacy shop ana herbal shop wo de wo kwa wo se wo pe 3P garlic mixture ye baby ede amount obabi bu ne nsa obi ya bete ne nka eni kwa se basa nyankopo woni se emra yo said ye wodwenso no enti se wubu nsa na eyaw bili niema bia eni kwa se ehawo ebemu a na ewo se wonya eduro bi te se 3P garlic mixture na wononom na ebeboa ayisa hawo do ni nyina ede afri so na ene yenkomo ayedie no ye hwe blood circulation se yeni pedua no entini ewo ye ho ena entini so wo ho no efri wutri so besi wonase emoja di afurusane enti etomre bia na emoja no entimi ndi afurusane ye ewo ni pedua ni mu a wo se wo na wo nhira nye woke wo so bo ono mu a na ne nsa na ayetititi afe ne wodene nsa bo baabi obo ho papa wose ase emoja ni frizi ase emoja ni frizi ase mensa ayetititi se wonsa ta ayetititi ewo no mu a asa wonan anansi achew wonsa otena seche na okoakwa wonan a se moja na ntumi andi afurusane yie ewo ni pedua ni mu a wose anansi achew nan asa wonan ayetititi emoja no andi afurusane yie enti na masa ha no aba enti yehwe blood circulation a se enipa dasani mete ho ameka sei ewo se free wutri so ebesi wonase emoja timi di afurusane edi afurusane da bia na ho aye dendenden na udi akoniaba na eto da enime bia yeye ewe yedada setenam nti yedidie mu eniema basa yedi ko nipadua no nti na ma entini no emu asisi esaade ahodo obi se papa nantwinam no eya fasaade to so na wode akobɔ nkwan poso na wosa na watafre ne nsa mepacho won hwe yi a yare ade bebro no enya asem ketwa enti saa niema yeye dada setenam obi okra exercise wonya bi wodidi na wada
oya Adidas odidi na wada odi aduane so aye den anadwo fufuo abetie banku mepacho won hwe yi a yare de bebrɛ no beba de bia wɔyɛ choko sɛ de wɔsɛ mogya ne di afurusane no entumi enye saa ɛna wo hwe nipa nso ada bia no ɛwɔ sɛ mogya etumi pompi woni peduanum be 2000 gallons ye kan sɛ obi sɛ ai saa na wɔsɛ ɛyɛ na oho ayɛ den endi sɛ wanya woni peduane yie wodidi basa anadwo didie aduane ni kwaso wodie ni wodi onim sɛ wa me pa enso ni wodidi yense wo bi adwuma ensanom eno de wo awasem na emo yesi too much of everything is bad wo betumi anom na ne tea ya tempacho yare na wo de ema wo ho obi so didia ko hia no wo chepa no na wa kakraka eno eyesa ema mogya ndie furusane yie ewo nipaduanum na ya tenase yeso tenase wo ti wa konwa wo achi kama a support wo achi no obi so ho no tenase no wakon ni mu na wa chia ne ho ni nyina no emoa ema mogya ndie furusane yie ewo nipaduanum afei wakoma so wo heart problem a wo se akoma na air supply moja no ti se yare ebe mu a ebe de natimi ayesa adwuma no ti enima emma moja nye furusane ye wo nipaduanum no en mabbo bi so e de amount no enti de de bebre wonie enti na wosa wonum 3p garlic mixture na aboa ma moja no edi afurusane yie ehwo na waye mmere wonya adwuma bia so na waye bete ehwo na wonsa no nan na ayetitriti wo bi nan asetimi nwunu enso onkotena eyi fridge bia mu wo oto de nan kan wo say asa wona ho aye nwunu ni nyina no eye niam mu ho say onipadua no moja endia furusane yie ehwo na asa wo ho mete na wakoma ebo peri wani kura no hye ho ade yie ye ni nyina moja na nam so enti se wanya du papa bi se 3p garlic mixture anom moja endia furusane yie na akoma no ammo se de wo sebo na mpompi moja no ama wa na e de how bebre no a na ebre nipa no edre beboa wo eye 3p garlic mixture je number no wo hwe Facebook live won so number no egu hofa na efrance sia na ye no enim komo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Fred Dr. Sia na ye monkomo na ye ka wo say ye number no so eye ba akopɛ eye wenku a obi di different number bi amawa fake any Vodafone number ba ko a e ka ho entiji number ni biem 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Fred Dr. Sia ne no omonkomo enkrafo ebekoko Sam okanshi obenya biato Tribe of Judah ewo Kasoa ena Kaneshi Little George ewo Tema Community 5 obekuma senso a Angelos Herba Apidank Herba Missy Herba Kolenak Herba ena Dani Herba wokwa obenya biato wo de pharmacy shop mpo bowura ho yenti adanse kakra bi ye basi sema na kwa me taxi driver na enkane na misisi eso misisi na aka me na ato na twetwe ida 3p garlic mixture no aboa me pa e dia ma number ko maza na ma koma te tene wo akoma efe mente nti ma me ntogi so do ni dia ka fa na so na ma koma hihye me pa me to bi no me ntisi ade aja na me yafu ya ka se ba me no no yafu na bi shuma ana me body na kama pa adoni mata adoni powerful powerful mesi India dance sada modru na enwa papa me pressure also pan no makoma na me bre sisi atomi enu no manu ni nyina jai adroni edu minim de modi aye but masa bibi wo mesi nyami sra mo pa nyemu 3p garlic ya kamena na film Wukotoje ni waposo na asori a wu complain no se wonum 3p a jani se 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam
Enunti enipa de said amanfo edi adanse we enyame na meka omo na anom eno mudi ho adanse enti yebekọ ebeba eye moja ena edi afrusane ewo nipaduanum enti wo so opa aduru ebeboa o aduru a yemfancy jaso eye purely organic yemfa number ni tidwa bi ane ye number ni 0248 92 88 92 8824 Fayensia na yenim komo enfa 3p garlic mixture no eho na unya binumu a ewo wom garlic wom enura ye de afrafra ye de aye no enyamenim de eno de ma piwak natural nonum 3p ebeboa that's an ebeshia ebeshia pa otwe ba pada divine hope herbal center and do otwe ba pada ba na ebo adwuma me so wo po otwe ba pada ne bi no for 0551228281 0551228281 we jana shewa obeba ebibidrom samson adroway eyema ene memedru ebo asisi yade enemu nsan yade oba woni atenka na awonum bi pharmacy ne ba shop nyana kolena keba misi about Friday men samenko wokwa otwe ba center no ubenya bi na hyane so mame se ernest ba industry ya de ernest ointment nipa kokko de senu patuntum we de sawuti utimu eho abekọ sanso ene bi a wapampa mu apa ni nyina no ebefi ho ama ensansa ekoro eyam ni nyina no awonsa enka ebi ernest ba ointment ni bi na awake natural capsules so de ema ne memedro ebi immune system no na bibia etumi aye kama ede ama osiesie ma na esiesie emema enu ti pomodia na efe ernest it was 0245 079915 0245 079915 ernest eba industry ernest ointment ene awake natural capsules will be a ehia bi kafefe capsules eye ma ene memedra chese unumu a oba na esiesie akosie kumanu bema na ama wo bema no egina so eyi nemu nsan yade nyina efi ho for Harriet it was 0207 183 819 0207 183 819 Dr. Foko Herbal Clinic so ewo pechi number 1 wo foka wo se wo kwanwa kwanta wo se meso pechi number 1 Dr. Foko ebibidromu kenkon pa ye de sayade ewo yakache yade ba niensa bia na diabetes anasa hypertension hepatitis B C awona wo pe chlamydia gonorrhea syphilis mesawa da bomodia na ekọ Dr. Foko Herbal Clinic for doctor ewo 0242 155 935 0242 155 935 na kefosu travel and tour yadu betu kwai mu obi nyi wusikani kefosu odi ne huni ontesa enu nti kokumase emena high tension fe kefosu ewo 0278 90296 0278 90296 me say emu obi nkaso odu betu kwai a 142 kwai no obaji wusikadi efre kefosu sesia 0278 90296 nemo no so say enewu pese ye tunsuo ensuo pa edema wo na wunya ho asem bia dia wo fia na when erect wo de po no na fei wo de polytank nesi so 24/7 na ensuo egu ye wo waterfalls na uberu ya bawro new site yene na ye bia ba clinic ana wa bresa kromu e wo dweso for 0246 265707 0246 265707 Osborne Limited yen ena ye blocks papa ye wo stones quarry ducts and a cement blocks all sizes ebi ho solid and hollow blocks and Osborne Limited for just ene ye to wo wu abrochire obi su dan ma wakwa akotos woncha blocks cement no se was what de edu ana enai wo so what half ubeba na wodanis woni efrofro ko Osborne Limited na kwadwo cement ni bi ye wo kase ye ne masquerade de hwe ni mo Osborne garage enso and motors no ye wo da kwadwo ye ne despite also hwe ni mo enu nti wo second hand cars padia e wo na abekwa akoto no Osborne ye sai e wo electronic shop e wo edum ensuase electrical appliance bi a wo pe no won sabeka bi se wo pe blocks se wo second hand cars bi na ato anasa wo pe electrical appliances no frɛ 024040 3247 024040
3247 na yebejo so ama wo so watumi enye benemom lifestyle reform health clinic de me pay Dr. Stephen Asiedu asem ne se papa yi wonye doctor bi a wo ko ya wo so ani ase ye hoya wo wa ye hye mamu aduro we de afidie diagnose ni pa no dipaduanum ye hunu se yade we ne hawo nti be ma wo ye mre awafo awo na mo pe enem se yade wo kidney anase wo liver prostate anase ulcer sciatica high blood pressure anase diabetes we yade we ya fakwa lifestyle reform health clinic Dr. Stephen Asiedu ye wo kuma se abrepo Pentecost School Junction free 0502 412975 0502 412975 Obatalia Oba spaghetti Obatalia dempenimpe kodape wo bie ni je ho na ema pomdin so enti brane en chele with Obatalia Oba spaghetti bomode ne kodwa eni supermarket bia mo enye na Royal Joe Park Natural Clinic bra na yamwa me se oba ode pua ya konkroto so wakwa enko ya Royal Japan na intishe wa fever no monka diabetes wato nsam ntenta aduaba honhuma wade bra Royal Japan Natural Clinic ya wanwuna gaje ne ajosuo mu ya bense cheduma si Rural Bank for 0246 18 9021 0246 18 9021 Beaver Dental Clinic wo mo de esen wadwuma na Beaver for ya esen enu nti wo se yade a bomodi na ebra kuma se your office wo ahonju nhye so ne ba na hwe ne mo phone 0540 124200 0540 kaka bibia ye obia no ode ba ye behwe na ya hwe ede amount Royal Joe Park na chese ho so wabomodia ede wani achiro ne bibia tumi aye kama afa ye bekwa homa ne so na ya peke course no 0322498035 0322498036 0322498037 hello we didn't baby afrefre Mama Akosia otobroshe papa biei mini abema papa biei the pastor school sungue Anthony abeja for Abraham ebam ani chapa kaji yes no let's go to so thank you Akoma FM about the Nigeria need a better contract papa to film radio in terms of my son my idea to anything now na say the man asa achimbe bi nche bi na so bi anya so be konto o beta we ka cha to ko ban bufu no skinko adumanye na me ko se me na ti sa o de bi nyimra baba sa jira nko mo fumachi mo mo bi bo mo sa e bi press bi sokra o se ba so adi so di jakanachi kilo me be ma aduma bi e ta si bi se ta so ne bi aba me nkoko e da ti na me ensha papa we didn't baby afrefre Mini aba ko si aba baby. Mini aba ma baba de ofa kwata. Mini aba ofa kwata ni ma so wa santima ko fi ase me tan coach. Mini aba yes sure me bi nim. Say case ye ye papa na mini aba ko si ade number 2 ja say ye muwa ye wo fa se no. Papa no o mani ye ni de pi say ye si ye muwa ni ba no. Sebi ka wo bona ku school mo nye duma papa e ti say de mini aba ko si ofa bi. E ti TV so a Ubedu sabe se me beni o na eya wo de se be me bia tutu ni ntima gusu ba be dia wade akwa wa ka wa yele ma so atutu ntima gusu ba be dia wade iti mi me bi mu do mu ye ni de wo mu so wo tia so wo ni pe ni wo wo ba wo na be so re ni ma wo e na second case ye se be ma no ni e wo ni na asi ye me ka tia so be ma ni papa ni se be ni papa ni se so wo di e tia e so mama ko tia ka wo be wo da ni ba no ye ne bonu na ko fere nya me tunya butema be ma no ye be ma no binya e bo bua nkoda no wo ye so de be ma nkoda no nya nkoda no so nya so ye me da se minya ba papa ni me da so fa kwata papa bi we didn't baby afrefre hello we didn't baby afrefre ba ta me di brefo okay brefo ye tie o me se ma tin pia ni se o ti o to akola ni bi an se di ti se di Akoma FM because this is a mamra ni amani be no fa so di ti akola ni bi okay me da se papa mira we didn't baby afrefre hello yeah me tie me no ko da ta dia man ko ya ti se ya yo mama me ira ho ma ya ba ka ya mo pa ba ba de si ya to se mu yo ga o papa de se ni di mu papa eh dia ko se ni na ko ba ba nya mi sia mo pa ni di na pa mi di me da se papa
within the baby ufre faces be kwa no digital did we dey eja efia ga na bi agawo ga na bi azote na je gina ye ka sei na kakra me ka se mesere pa se ya na ke popal kafra se din ye tumi de bi ya digital na ye afa phone so na ye de ama was matu din mmaba wana aba no wo so mema abedin to no wo mu nya no ye bia dore ni ato mu din kama ebi nso de ye de mu omo sa bi nso ne ye de afa phone so near the amano. Ayona pharmacy, one woman in pressure capsules and oil about a just of phone in segment and one woman and a soya into no pay ukoto j was sasabro, Bomodia na and nom in pressure capsules no na fe o de oil no echichi fakua a ho eye we yano will be a way used to be a bedi a dance say a yenum pemu juma parfait. Ayona pharmacy, I was 0243 123 224 0243 123 224 midi at the Maa Akos. Every what's in an Equianka, Evangelist Samuel Mensanka, and Pastor Julius, and producers, Anne, Mrs. Anne, and so Ishmael Haywood, and